O te toi whaataro whatu sa moe lau whaafonga o le nei aso, o le afiafi o le aso lua, i le nei vaenga o le larolangi ia po mātou i California, i Amerika, o le aso se furu malfitu o le masina, le ua iai le wholaunga fo i o le nei vaitau, ia ia le taritonu o le lavala o tau whai tutusa, ma tumo i tutusa i tātou, i le tausinga anga le lei a tātou matai, mwhai ai o na taitai mailo tu se fua mla uola, ia mwhai fo i on tātou sapi i o na manuia. Pe o na iei le nei tuaso, i ono ese aso, ese taimi, ese tau, ia i lau fita whaafonga ma lau whaafonga me fo i le tau tau mwhai e wha matala talatu tu ranga fo'i ma le taimi e mai se fo'i le nei tu aso o le aso lua Tuesday the 17th of the month ia pe o le nganga whaftai le nasa moa e mori tuai ia so mātou nganga fia tele ia ona o le tatu tau whai tapu o manuia ma tatu tufi tau whao ia na mea alofa taua i aso taitasi o le vaiaso. I lava le teritonunga sa moe le mwhaia o no tātou laa ese. Ma le wha moe, ma le wha moe ngā io wha tumu i ai i o tautua a mani o mātua mai ai lo tātou witi se i o ina avea tātou matangata talavou o le awane i ngalo i o tātou a matamea i le atua soifua. O le taitai, o le tupu au, o le pule sili, le ngata o sa morawa ia, a o le lalolangi atoa. Melea, ia e lavale ngā whaaftai, ia ona o awanoa ua mawhai, ona o tātou maua, iaso taitasi o le vaiaso. Whawhetai i le atua, le nata tautupu ai, i na ua na lo whafua, ia te tatu manei, ia pepe se, Alleluia, whawhetai, ia pepe se, Alleluia, whawhetai, i lona lo, le na fio mai lunga, le manuia talosanga atou ma mea e whai ia pepe se Alleluia, whawhetai ia pepe se Alleluia, whawhetai. Whawhetai tele le tua lo mātou ta mai lo anga le lei. Whawhetai i lo alofa o mātou mawai manuia o le ni aso. Whawhetai i lau taitainga o lau leo leonga lo mātou rufafo ma lo mātou rufale. Whawhetai le nei aso fōu au lia ma le manuia. Whawhetai le ola ma le malosi. Ia a fio maia. Lo nganga pa ia ua whaia mo mātou whesuaso ansili. Tautua lua se tiute ani au unanga o le nei aso. Ai wele aso ina ua pō a oa ni ngā ruenga ua mawhai ono mātou whaatino ina. Ni ia ila au fio aile o mātou tangata. Whamangalo i mātou i mea o mātou se maang salaita mai. Oa o mātou whaale tonu. I mea o mātou le loa le wā mau mātou soa tangata.
a silo tātou whawhiangai. Mangalo I mātou. Ui mangalo mea umata mai lo suafa Yesu o mātou ole mawala awai. Amen. Ia, ia le manatua. Lele iare tātou whaamua o meao na whaamua. Yang tātou whangasolo I fwere ia tātou tautua ma tātou por kalame masani ia o te pea o na tautua ina whailo taupa ia Samoa. Ia so taitasi o le vaiaso. Taimi lava le nei o le afiafi. Ia nea lei o na whai atu o le au nanga o le afiafi. Ia o na taimi tala whiangai, taimi tala whiaunga. Ia ma taimi o le tele o mai afi au mga ruenga o le aso. Ia o na tau whai lava le whaanganga ia le taimi nei. Ia o lava le tautua whaipea. Nau si whafonga o le tai au fau. Ilana o nanga masani ia por kalame o taua o le lupe whalele. Ia, ia li tatununga sa mo e au pea ona o whapai atu. O anga i atu le ngang whaftai ia I le mamalu ma le pa ia o tātou atu ue afua mai lava I maunga te tele. Se ia pa ia maunga iti o le tofa le au sina. Le au matatua le lau au sina. Ta maa matina ua whanofo fale o nisi fui ua ave I mo meo homes I mo fale fui e tausi ai mtua tausi. O nisi fui oro whape lava o na whatuma wina e meni o ainga ma whanau le tausi o la tu matua tausi. E ala ta maa matina ua matua le toe manatua mea nei. Yo ua latu ua na o na memua ma me tunga o matua fui ua tua le toe mantua se mea. Yo toe au whaatari le taimi malanga ai. Auro whaia pea le ngā ruanga tausi. Nei ainga o lea. Ui sia tangata ua whawhanga I lunga moenga. Yo Nau sia na a mai lava ma sia na toe manatua ni mea. Yo o fui se te talo, se lotu, yo ia matua tausi whapena. Pauanga sia na mea mantua o lan te talo. Ia o latu fo I le I whapeo o mātutua tele. Nai ta māma nai tina mātutua o whaia ma sili anga o mea ni o ainga. Ia o loo iai, ia le manatu fo ilele ia I lato o la lato te talo. E manui ai, whanau, ia masa I linga a mea nei o whanau. Ia pi whapena lava ia le au te lenga, ma le lau te lenga o loo iai. I mo meo matua tausi. Ese toi ngā matua tausi. O lesi matua tausi leo te whai atu ai. Pe o lesi to tele nā rau ave I mo meo whale tausi e tanta matua. Tua le toi au ngai se mea nā re tari anga lava ta oto. Ia e whatatari ia o whaifo I o lato o fufo I e whao ngai mo mea piu toi pepe. Mo taipas, taipa. O wea le taipa ia mafu. Ia, ai len whai on tatu o ese ma meo pina le whai fo ia no whanga I aso o tatu raiti. Ia, ele tau ieni ma faufonga. I Samoa leo te tala no tuai. Ia pina tau mawhai ale ainga ia e tausi o lato matua. Ia pitai o leo o watu I Samoa le meo lea. O le tausi to a tele. Ia pi o le amata le kalisia kātoriko ilana por kalame I nai vai lele. Ia le vaenga fo leo o tau o le fo le tau o le mapui whangalele. I mapui whangalele. I to tonu o le ai o le tonu le nuu vai lele. Ia le fulau whatu le si I sa vai ia mātou whasalele anga. Ia o inasa tu wailea o ngā longo pulotu. So ia. Ia lau tau whalongo atu. Ua tāpunia ia
ni kolisi maualunga foi ua tasile kolisi maualunga ale kalesia katoliko sai ai au o talamou ioe o tele ia onga ai ai tamaiti o le matou nu na tau savali na onga iai I longo I pulotu I le na vaitemi o le le late 70 ioe nga I le 80s ioe pe o le vaitau le na sai ai le ia le onga na I Utah e alu Utah le awala e te latu ro e te alol matou nu tau atu I fusi vai manga pitonu o tau vai manga ala na endo vai manga e iai le awala ngā lua e alu Utah le awala kolosi na latu tau Utah le tuatane ia o ina lasa iai le aonga le tau o le longo I pulotu le latu toninga I e lanu whasukalaki ia pe lanu ia whapena le lanu mua sama ia ma le oftino sama ia te le lon mafuaanga na tapuni ai e tasisina a onga telefoi tama whanau a le atunu o nei umai nai lungu pulotu ioe o lo mau tūlanga le lei tutono o tanga duenga le malo kampani tu maoti ia o le loa pe uma tapuni e whatasi longo I pulotu manea o ngale malo I vai pouri sa vai ioe pe o wana o foi I se matoa o ngai avele na taupa ua e ile lima ioe mamafa o le malo e tapunia ia avele pe tai ia na fina wina lava na male whataunu inai ia le lai o mai temini ai manu whapene foi ua isisi me foi whaiuta I le compound avele ia e tapunia le au pe tai whaftai le tua o lo whasawina a pe tai o longo I pulotu tapunia le au ngai longo pulotu ia le ua whatuina ai ia le nofuanga le tausi ai le au matatua. So e whaifo in tatou nau awa le lau te whai atu au. Na uola mai lo tōpu langa iai matua tausi o matu ainga. Nena u whai tau pētua lua wha lima ono. To ono. Lua wha lima ono. Ioe. Ua malili umala. Le ma se sio I la tōni na ave se home. Aisea. Ele iai ni mea whapena. Ele iai se mapui whangalele. Iai se pio na tūli a whapena. Te lo uto. Ele ngalo ia tia ule si lo matua na o matua inga. Le lo matua o lo u. Ioe. Sofa ia whaangalu. Ia pile la tu e o tatu porkalami o tu e tala noa ile ioe teimi o tu na lo matua le matua inga ua matua le lo matua ua e mariu le lo matua to e tasi alo na nifo pito I lalo no na nifo ioe ua le ai umani o lo le lo matua ai la na tama o le tama le alo matua ele mfaina ele sana tama moi o te tonu o le matu ainga ia o lana tama pi I o whanau o le ainga. O le sofa o sieri o malai fau. O malai fau o lona tama ia le toi ina o le matu ainga. Nisi fu I matua tausi tu tonu o le matu ainga. O le toi ina ingo ia seiuli pelepele. O seiuli pelepele la. Lona uso sa fo mai aso ia iai le toi ina ingo ia taula papa anesi. E uso to ina ia ono matu ai taula papa anesi la. Ia le fo ia tupunga ma iai le to teleo. Iai le li sa football I nei Amerika ino ia anesi. Anesi I mean malai fo anesi. Pena pi tupunga o manei tupunga mai I le matu no fanga le. Ela lanu famtala le lo matua le. O seri le o malai fo. Na o matawina ia sola o matua malai fo ia tia o masalo malai fo o lona lusifu. A befto a o balus besfuru lua. To sanga. O sufa fo o to sanga.
o taimi o te manatua ai le lo matua le whaangalu. O whaangalu. Whanaua ia por the great uncle o le tu ina ingo ia tuila epa laulala. O tuila epa laulala. Na ia whanaua ia le li oro pailate nei i valele o tatu atu o eti laulala. O li o laulala ia manisi o le whanau. Ioe. O e foi. E tira blala la o lona tama. O le tama mo ila na lo matua leo te tala. Ne tama te tala. Whangalu. Whangalu la. Mele na matawina le li lea. Le li leo matua inga. Tele so whaia malai fo. Sa whaia mapi. Ia on o le mea mali e. E whawhanga le li le lo matua. A whapio seia. Whapea sia na mea e tangari li nana tu le a whatu le lo matua le ioe. O le mea ma, o le tala moni ar tala leo te whaitua. O le mea ma lia la lau kamanea. A tanga o tu le lo matua tu le whafonga o le lo matua le fia e lo matua. Tanga o le lau tama ai. A le sai le ioe. O mea o toi inga uma le lo matua le. A lamu le lo matua le fia ai ai. Lo kamale ai. E tango ai le ioe. O pe lewa o nofo ne mo to e mafau. Ava ai i e tu pulanga tatu te mini e una fa yaki. Pe i ai tu inga ai o la mori ma wola le na. I seli ilea o lo uso na mato wola fa tasi mai tu tondo le mato li o fa ainga extended family. Pai tu sa pari. Ioe. O le lo matua lea o le grandmother ia o le telefo i le whanau o tamamai. Ioe, le li o eti laulala. Pe o eti laulala na ma le li o Lance. O Lance laulala. O ri ena o tu sao i savai. O tu sao tu langa lua le matonu. O atu le tu malo fato a atu i le fifi. O atu le kodisi o Samoa. Ma tax umar kodisi o Samoa le to lua. E o tu sao i sapari i lo matu ainga. Whanau rana grandchildren a ngā lo matua leo te whamatalaina. Whangalu. Whangalu na whawhanga le tangata lea. Ioe. Te ai e le atu se whasia ai pe toe ruai mai e lo matua. Ka ke wai kukangora i ai. Ioe. O nofo leo o matua nei matoe ave i ai lo mawhauwhau. Talo whaeso le. Le ese ino le. O le li le sa whai matama lo matua le. Ina ua si ti atu luma o le mātou a inga le pai tutu. Ma tausi ai whaatangata matua tausi. Ioe. What a memory. Le ngalo. Ioe. Ia, e alu tatununga i le e sao. E le o le tō whaafonga mai. O le whai mai e motu atu. E sao. E le o le tō whaalonga mai. Ia, e sao. Sao whata. Sao oe. O malai fōula le nā o le atali i le nā o taula anesi. A o le nephew la o malai fōule nā. Sa onga i nei Amerika i le USC. Le leo he was a running back here i le kapi fa Amerika. Ia o tangata uma nei o tupu anga tangata nei na mato wola whatasi mai i lo matu ainga i le pai tutu i sapari. Ai ua mafua o na pa i se wha mole a whapea o le nai e motu atu ia atu le to tele ia whai o nai le le. Whaila o motu atu o na siaki a elau ti vais wha mole o ele ana whai mai e leo le atu ia le.
Ia pe le winga la utala pe o toi ave i tua ta penanga o mo meo lupe whaalele a mea nei o ainga. Eoe. Au si li lana, o lana, o lo soifua mai e o te minei. Si usole suafa ia malai fou se iuli, o lona tamā se iuli, o le uso o lona tamā le toi ina lea o taura papa a nesi, takta a nesi. So pe o nai tala i e manatua si o ainga. Masi pa usisi no uola mai ai. No o waluatu i New Zealand, i le lua vasta ruai, ma tala noa ai lea ma le konesula, na fionga ia a fe mata. Ai ai fai tau mai e a fe mata. E mate a inga o tau songa ia na te ilfisiri mai. Ia eti laulala olo i New Zealand, olo lele, i le wha lele a New Zealand, base ele o nada commercial flight. Pe se kako flight o lo ferwa i le teminei, i le wha o New Zealand manisi atu nuu. Ia pe o lau tau matau atu le na ioe. Ia tasile na pai late sinia, pai le tera tatu atu nuu. Samoa, te lo tasile na pai late a wha pe wha manuia ina ia tasile na tangata e mawhai ona to e fo i Samoa e ferwa i se wha lele o tatu company pe a wha manuia ina. Eti, ia, e li o matua fo ila, suafa li o matua, o le matu ainga, li o matua eti laulala. O siona grandma lea o te talanoa tuai. Ile, e se foi i tātova ai, i tātova i teimi. O le foi la o sau le taputalu fo, o le ua nga i ave o tātou matua, o i nei Amerika. E iai ai tu ai ngā whale whapena, e iai tangata mio valea. Wana nofo tangata ma tuu camera sama set te camera si tonu o le whaasa wā i o nisi o tangata o lo i tonu o whale ia. And I hope ili aise ia wanoa e whapena aise au nanga i lo tatu atunu. O le tuu wha ma tuu atu o mātua o Samoa i whale ia. Mapui whangalele, ma le longo i pulotu. Iaile talutalonga talusia. Ia aua. Ne i o iai te winga whapea ia i lātu ro whatino inga le au nanga. O le sawa ina o nai o tātou matua tausi aisea. Nā foi lo wha matu iai le wha moenga o ainga. Tua iai wha moenga o ainga. O nisi e lintangata o matutua. Pio tangata foi ua whaale tonu mawhau. O nai tangata lana, au na whaalongo tata, e matua i safua e tama iai. Mo ia lau tala. Tele in whatpui ai nisi. Tele ina le, ai le whapela o whaifua e totongi ni tangata. Anyway, toi pa ila utala le mafua angana le no utala noa i le matua tausi lo matua le o matua ai. Ma le tangata na ia tausia. Sa whai mapi e whai matama whai lo matua. I le se tamamo ia le lo matua. A pe ua matua whanau o le lo matua. Le isi grandson no le lo matua lea. Lea la o lo nofo ni le sa o le matua ai ma le teminei. E li o matua se osi. Ai o le li lea. Pesa fai matama le lo matua, i lo uwe teimi. E ma lia la ai, mata uma le matua ai, i lo uma le matua ai. Ia le mele le lilia, io e le ino, atu mata non fatu to e tasi ale nifo le lo matua. Tanga la tama e whawhanga atu, ia e pe to e luai mai le lo matua e le manao. Tanga la kama ai. E matua i le talia ina e le tupulanga i nei ona po. Ioe. Se le mali. E vole pre-fallinga e tatu te ino iai. Ia a o manuia leo leali. Si li si uso sa matu wola fatasi mai i lo matu aina. Ia, aia oe le te whaalongolongo mai. Oe le te whaafongafonga mai.
Le se tatou vaai feagai ma matua o tatou matua. O una ola mai matua io o lo tina to tele io matou. To tele io matou na tausi faatasi matou. Io tausi faatasi matou. O te tau isi o uso o matutua o io matutua tangata. Ai talu ai o tangata tausi atu lea unga tupuranga o. Tausi atu lea unga api o matou tangata laiti na iai. Tausinga to ina lea malo matua. O whanau ale ainga poto ale extended family. Tausi faatasi matou. Whaatonu whaatasi ia oa i whaatonu whaatasi o te leao, o te le po, o te le ioe. Tuinga lifestyle na. E mali e. Whaale mali e te leisi tengi. Iwa fui pir e alu foi o ke ki ngau kakalinga sole. Ioe. Ta va ai atu la i ta maiti le freedom o isi ta maiti o isi ai. Te va ai atu le ta va fa fia mai si ta maiti fa mai ale ai fa asme. O mo fanga ta topua. O mo ia la ko go fa ina me le si va ai atu. Ia o foi la ina na fa le tonu la ta fa. E fa tu sa ta ite ta maiti o isi ai ta maiti to. Ana ka ke vai ko ka mikio. Ona foi e pele mapu me ka mikio nga ai. Ni ai ma se ve au fai. O ringe ia fa sufi ka ika fule se le mali. Mali e io naso. Ai longa te fa pena ni aso. Ini si lo matua si io lo matua sa matu pulenga fa ta stalo fa si lo matua ai ua po soifo e o lona ingo lon suafa. Pe min fa suafa i lon ainga e ese nei ua ese nei aso. Lo matua ingo ya ese. Aron fa uminga ua ese nei aso. Ai matua mai ya tau meaning lo winga. Ile tupulanga fo lo matua le malana fai tau aona matua te le la suinga mai isi tupulanga nei lo mat. Sila tatu te le o mele e ala fu no nga I fa mtalanga le mele ta u le atina. Le o tatu mai tatu va o ai lo tatu vai tendi. Tatu pisa ai ma tatu tau fao ai po ai sa o se. Ele se men tatu amata. Ele se men amata me se temi me ono se furu ina utu tota si samo. Le o te tala. Le lo matua le pelo tala no o I tangata o lo ai. Fai ngo fieno malama ila tala le tam fai fam tala tu ya tio. Io o le lo matua. Tu de ava ai e nga tero atu tiro ila fa na le ai le the way how I grew up when I was their age. Ile termine. E longa la te tadieina. E longa la tu te tadieina le mole le Re vetu e tau fafanga le lo matua le. Tau fafanga a vatu le mana o to e duai mai le lo matua e tango le tangata le au mai le mea wale ngutu na rambu le lo matua. Le pepelo lo tara le fai atu sang. E ese tangata lai, langa tangata la nei na mato wola mai tono le fasi ele le. Io na mato tausi I ta mama tina o le ai. Na mato fata ele ivi mamango o ila to o mariliu. No te lima ia. Na fata ele ai ivi e a forma ia ele tingi po o tau ivi o tamtama mai. Io na mato ngaruenga na fai o laitia. Lengata ina fata ele mtua tausi. Fata ele maivi mamango o ila tou na mataina le ainga. I whengo fie. Tole aka whamakala ngi ila ila tawhana. Kili loka ke vai o kape pi aka amu epe whawhiwhi. Pe iai are te me sink in le iai ma whapeka.
So Dad, mo ingakal. Se fai em kau whanongo mai kau io amu ia o tō roko mai ngai ko kingi fōri ka iau, ko kingi reo auri, ko kingi le afiafi. Io a o le mea sai ai. E misi a ko se vai. Io whako a maua soka pe se vai le lotamiti. Io na whaapele mea koe ki a kātisi masi o ngai whaapele anga se vai se i vangana. O le alu ma se vai ku i whafo se whalo se ai ngā ngalo ina. Ia sauro asi o wili sikami ki o le si ai. Le mali o le olanga a o tātou tau mawhai mai o tātou a inga manai o tātou matua tausi. Sai mai. No, baby. No, thank you. Yeah, thank you. On sa I mai na. Yoi. O swinga. I leo se mea e whaingofie ono tātou talieina. Ioi. Tātou te talieina swinga lele. Ma swinga ta tau ma tarawhia ngai. Ai e fwoi swinga I le ma whai ona tātou tau ma whai e sui. Ia pēni swinga. Tau te whaongaina swinga lele. Swinga tarawhia ngai. Ia pēlau no whetu swinga o whale ia e a fwoi. Lea ua tausi ai I lātou ta māmatina matutua o le tātou atunu. O te tari eina I le according to the time. O te tari eina e uia. Ioi. Ai meise foi la nei atunu. Pe afa pele talawhia ngailo te mi whainga luenga na to rua le fale o rua le iele matua tausi. Ai le tau I marua te mi whainga runga. O te tari ara le ave home tausi ai. Ai awane ngalo. Awane ave tiai. Ai wā pe o telefa pe na. Pe ua whao ngā home sia. E ave e tiai ai o tātou tangata. And I hope not in Samoa. Ioi. Te le tatonu e tupu I Samoa. A whai ua ave le home. Ave longo I pulotu. Pe ave I whia foi. I la ringore mea. Mapu I whanga lele. Awane I mapu le asiasi ai. A asiasi fo iai. Ia ave sina mea ai asiasi ai. E mase me nai tangata matutu. Pe ave umasina mea mo ioe. Awa ole pe ualanu whamanatua. I nei tangata ole pe tau whapena o le temi nei o te alu I le porkalame o lo iai. Every Monday, Thursday. I mean every Monday, Wednesday and Friday. O sona o te alu le porkalame. I vanga I mau ele mele o le fatu. Te alu le porkalame. O mata mai e te mi fai matu le sona. O fai matu kolengi. E le leira o te fia te alu ina ese mai la walu le gym. Ona o le gym mele ai o walu la I le vanga lea. E fai la o kolengi. E monitor we for nurses. Ko lua la ko mai kai la ke monitor inga matu. E to lima matu vasenga. To lima matu vasenga. Ata siala ia mea mo te tatara noia. To a whama to tamaroloa. Male masi tina me uri to tas. Ioi. Ai o whaitau atu la iai.
Peo wa pito la titi en matu se le sito ina ia ua. Le varus fu nei to sanga nei. Ai te vai le to in palang. E ma losi le to ina si tio fu tangata ia fai mai there's no sound. Siaki ane fa mole mole. Siaki ane fa mole mole lau a motuloa maulolo. Siaki ane lau a fo i fa mole mole. Siaki ane lau device fa mole mole. Te langa le mana ia fai mai so e leo langona. Io e fa mole mole. Siaki ane ia le pa le mana ia fo i fai mai so le langona atu. Siaki tatu device fa mole mole. Ona ia uola pila mei e pi o lesi pi o le fia na listo ina le mate I mel po kala melea. Wa le whanau. So he lives on his own. O toia o ia, na o ia no fali. But he's a homeowner. A o le fia la iai, o le ola avaru se furu I le tausanga le nei. Ai le loa po ai wa homeowners fo ila na whanau to lua. So I le echi si me wafo fo me whale to ina. A le mafo whaunga na to ina. O home sia. O whale ia. E te lala ina ma, e tala no maila to ina I atia. A lo mafo whau. O le sawa I le mato mena uola e. So e tala no maila to ina, but in my head, the back of my head, o sawa te mafo whau ke wanda. Am ia la sa moa ele I ni mafo whaunga se concern fa pe I tangata matua tatu esia. Nga fui lef iai ainga, poto, la tau te ke ina lato. A lea lau tala no, mai to ina pālangi solid le tangata, malosi. Ioi. E tutusa le mea na whata otori ai maua. Ioi. Triple bypass foi. Na went through ai le to ina. Ia e mali ala pe matu tala no I mea. Ioi. E matu ti tala no I le anga le leo fo mai me whapena. Are concern ala le to ina lea. Pe afa pe fia nei varu se fulu, iwa se fulu, o le mwhailona ferwai. Le mwhailona ferwai. O lona winga, fai maile tala to ina lea. O ia la, e u ina ave I homesia. Ioe. So le tāua lea mele mati tala noa marto ina lea. E tate no fo ta ita tofa pisole ka fe ki o le aro farak fanga uia ka ika. Fe koi foi. Ka fe ke o aro no foi ngeimia. Le alo lo farak fanga uia ka ika se home ka ki ai. Nga ave ki ai. Pai atu ai foi. Ioe, so o ia me uma e tapena I ai tato. Ioe. E tapena mena ta waile me le life insurance le ai. Matsangi foi mata no toi mas tasi foi womba anga. First financial security. Pala au ia telefoni na te vai. Te ora ta ua la le se sengala na tatu atunu isamo. Mai nei. E atunu nei. Ia alu o le sila tangata matuma mo life insurance. E te varus furu e le mwhainito e whai e se life insurance. Ai a whapena whai sau life insurance before before you got to that age. E te loa. E te nofuala. Ana te mawhanwhana. So le tāua fo ila o le e moni mana ele si mele au mai te mai tai tupu. Tele mo me tangata le au caregivers. Le au caregivers la ia tunu ne pe o I fale o ainga. But guess what? O tangata na o I caregivers I o latu ainga. O tangata they have money. Ioe. Ale winga ralo tala. Ale aila se tato tupe. Le ina manage I le tamau ainga au tato laiti matala po. A ora le ai o le se afoi. O le se choice. O le a velo I fale ia. A o fale foi ia. Le ai e to tongi foi tupe. Ioe.
ai o le tāua Samoa le mele o te umwhanatu atu. Ese foi New Zealand ia, ese foi Australia ma le latou foi vai, ese foi America. A le tāua la ina utoe a manatua lo ua tunu ma le mena o wola mai ai. Io le tāua le tatu tau te whaalango i o tātou i whanau. Whapeala nau la tangata le si tangata whai whanau le lei, whai ainga le lei. E le whapena fui la ona le amana i tele e le ainga. E le se la utala le whai atu. E tasi la lea o ngā la upor mele o te whangu atu pēr i ati oi. Le tāua ia. O loutou e vaai le lei i loutou i whale ainga. Whai mo mua me e te roa isi, langa rea ia se si tangata e te tua i ai. Tau te vevesi fo i nei mea. Lea. Mea lana tau ai ia le sistema le nei atu Amerika. Io e te sau e whaile me tau le numera whainga luenga le tau e tatu o le social security. O le numera na. Ao e whainga luenga. E ti takti i ai lau tupe e te olai. Pe a umalu teni whainga luenga. Io e. So that is your own money. Ese mai mo meo disabilities ma me uma whapena o le tupe you earn it. And I believe the same thing with New Zealand and Australia. Ese le latu whatinoina ma le whainga. A le tāua o lau tualalo le abatu Samoa. E le lele toi ta pena au iai le time. While you have time, you need to think about it. Think hard about it. Ma whai ese whainga le lei. Io e ai le i tuai. A whapeo le te iai le te mini i lo soifu e ma whaina whai sau life insurance. Whai i lau whanau. E te aro oe ma le varu se fu. O le me la kia. E whai a e lau triple bypass. O umana whai le life insurance. A uto e alu la te whai se life insurance te mini. E le talia o le tulanga le ua. E talia i lalo le me tau o le final expense, o le final expenses. Na o le tupe fule le au mai e tapenai le a foi. Le pusa e malangai. Ia ma le pu e li e tu e teita. Pauna le me a foi. Tua inga e lava i le mele le final expense. E vai la le tahua le mele o te tala noa tu. E fale yois. Tu foi tatu tala noa tasi foi por kiki resi te. A e le lele ta pena o tatu i mea ia. Aisia. Ola uole na mata noa tuna nafi. Iyo e. Sole. Te iyo ua. Ai e tua. Na te whaia le life insurance. Le wharape. Ai ai la le mea fōle na au maini i atia. O lea si o tango e sue atu. I sole. Le ai la o leo tele o vai atu i la o telefoni. Ia. Si whamanatu lea. Si sa ulo whawhina tu atu le lungo le flyer. Le flyer le lena whai e si o le mo tatu. It's a great reminder to each one and every one of us. Ioe. O le tāua, o le tūlanga fōle leo le vaia le ngata o tātou o ta mātina matua. Ai iai le por kalame e iai le vaenga fōle le ngata tutonu o America, but o lea is all over the world, a worldwide, e manatu fōi. O lea ua awea iai lo tātou o Samoa. I le vaenga lea ua whapea o le 764 network. O te tatonu nai e fōi. E wharongo mai i to tele o i tātou. O loo sen mai le flyer ele umwhaino tua e lunga o le tatu purkalami le temini. O le flyer le a mai protect our whanau online. Io e o le la u te mata atu. Dangerous online group targeting our youth. E iai le group o tangata e ngaru lue online. Lea la lo whape mai o le ngō le group lea lo e au ina uwea i elu tatu atnu. O le 764
po le fitu se lau ona fa fitu ona fa network. Ioe, o le leana mause matemi ana nei matara noa earlier, a ele ifta penaina ia le tatu. Mamata noila I le tulanga le lei for our awareness, especially us parents, grandparents, ma ai a tatu whanau. Tautua nā a tatu whanau. I le meo tangata ni olo ngā rurua lunga mo meo penga te whailangi. E ngā rurua lunga fiso o tai ma tatu whanau lunga o telefoni. Ona iai leo le mea fōle le arrange mai iai lunga online. Ia lea foi, ia le meeting space. Ia po se vaenga e fitau iai. E fei mawhai e nala e tele ina tasu e lunga la le mea le vaenga tonu leo o whautala tuna ni samu. Te mi foi ia ona ma le leita ia e te tau ona wha ai toa ia ia tango tusi lalo o le fitu ona wha network 764. Kangole kia lue e ku po le ale foi tua o tangata ia. It's a worldwide thing. Your organization. Mawhai o nao lato ioe lena. 764 network targeting young children online. Ma ai whale leita maiti. E vai le pe tasiri na vanga tau o lau tautua mo. Oe se taimi tatu I mea te masani ai. Por kiki. Ai le sile foi na ioe por kiki. Ai le lei na take care lo tatu lo toi whale. Ma ai tatou grandparents, ia ma usole tele ma grandchildren pasi la whanau. Ia latu whanau. Whapea foi na I o wahinga New Zealand. O latu to tele, one of my brothers, to lima lana whanau. Mai lea to lima. Le toru se furu ma le fitu grandchildren. 37 grandchildren na whanaua e te maiti to lima. Te tonu au ki lani ioe. O si whamanuianga ai a tautua nā o e wa ai masa ili le mea lea tau o le fitu ono wha 764 ioe network. Tama whai e o tatu whanau, tama whai I awea tatu whanau le mea lea o ta ua o le 764 network. Whamatala tala noa iai. Tote malama, what is 764? Do you know about 764 network? Did somebody talk to you about it? Did you have time to talk to your friends about 764? What is that 764? Who are those people behind the 764? Ask questions. Vasily, ask yourself questions. Before you ask somebody, you need to ask yourself first. Children, listen. If your mom and dad give you a phone, if I were you, when you go to school, if you have a locker in a school, leave in the locker. Or leave at home. Young ones, young kids, try to use, the computer wisely, just for your homeworks. When you're done with your homeworks, then lock out my computer. Same thing with your phone. Use your devices wisely. Young ones, whamamole. Matua o tatu matua ma mea uma. Whamatala Elena America. It's a worldwide issue. E iai fōre te tonunga e leo toe mamau fōi ai pa iatu tatu watunu. Lena langa lea lana matara noa. If somebody hear me from the city of Carson here in California, nai ai lita mai titi, mai ayu Carson teine,
the young one. Olo misi. But ole au mai, if not the Samoan, so she must be, she's an islander. Maybe a Samoan or a Tongan. That's the latest nga leo sa whawhitau ilia. So whamore mole le tatu watu tautua nā ma utou to walo ma utou whanau. Sila ane i le 764 ia ma tapu ele lei na i utou whanau awane i whale tonu ma ai devices. Ele o toe nā malaina le tofu telefoni o utou walo ma whanau. Tau te tala noa fo ia o ngai ia le nā. Lea whaatai uso, lea o toi whamanatu mai tasi lea mea o lo whaongai tangata nei mo meo Games. O Games, whanwha Games platform. Lea ta alo ita mai ti ilungo o ta alonga fo ia pi o la mi ngo mea o mai Roblox, Minecraft, Games, maisi, etc. etc. So, whaatai, ta wha mo le whailua mai o le vanga lea. So, a tele laso teimi tala noa i isusia, o isusilia on ta ua. Wha manatu atu i au tau lenga isia, ele na o i nei Amerika, New Zealand, Australia, and who knows? Ele foi pa ua lata o na o tu i Samoa. Io ele lei pea, ele lei ale tutupua e o nei mea. Wa umana whaita tu ngaruenga. A tupua ela inisio o wha. Wa umana whaita ngaruenga. Wa umana oa i whaatonu whaapoto tatu whanau. Io a toi tupua ela se mele. A whai o ele matua e telo wa umana oa o ma fia. O lona winga. E pa ula i lunga o tatu whanau. I lunga o lea, o le le whaalongo. O le leo si stai. O le tadia o whautuanga. Ai a tupua e meia e tele a vea le whautuanga ma whaatonu ma ioe. O ai le pa ui ai. E pa u ia te oe ia te au matatu matua. Ioe. Tautua nā. O ta alonga e fia i ai tatu o ingoa i o ta alonga i o melunga i e pei, for example, pei o le Roblox, ia o le Minecraft, pe o ngona o talonga, pe o talonga na o lo fia i ai le fa pe mai ia tili la vea. I just Google it up. It's not a good organization. Ia ngana, it's a group ia nga that targets young children. Le winga tonu le nga, ioe. Pa mole. Ole group le na o to lole la lo langi nowadays. Na o mea valea ma mea o tomu le lalo langi i mea ole. Mea tau, mea sati ai le soifua ma leola. Ai vai i lea group, e target to the young ones, the minors. Ioe, ele o target in tangata mātutua, ai se alanga loa e aki ai langu. Ioe, ai a nga i tamiti la iti. Ioe, the innocent ones. If you see them make your high school, they are no longer innocent mafufunga. O ta maitilana, whengo fia kena take di ai meanga. Ioi. Whengo fia tele. Au le au ta ua lea sa moa lea tunupele. Io tau talia, a whapere te whanongorongo mai o le matua. Talia mele u whatuai. A whai le te whanongorongo mai o le grandchildren. Ola ngarunga lele la whai. E o grandchildren. Ioi. I le whanau to te le grandchildren. Ola ngarunga la whai. La pasi la whanau lea. Ma ai au tu whanau. Ma ai au tu whanau. Ia, o tasilina, vai leo ka wā umale le mo le matua tausi. Eu ka vanga le matua tausi, kawa ma whanau laiti. O oe le tupuranga taravou, oe le tama taravou mai. Whai le upo chanwei, su ele meo lai le intia ia. Ese, sena o le tau te malolosi. Le tātou te whia ngai tātou mwhawhitauri, malolosi le tino, malolosi le mawhauwhau, whia ngai e mwhawhitauri. Au nei ta maiti,
manai tangata matua tausi pe o le mena ua aluele utura le nei amatanga o la porkalame ina ia mawhai una longo puieri ia lo tatou atnu i so se tafa ia tautua nā ma autou le 764 fitu ono wha awani ngalo le ngoa o le afoi 764 network alwe kuko masaili ia kangorona ia le whai awani ngalo o le matanoanga ma le uso neia earlier today na ia tauai o le tamaititi o le teine auso io o le maina sisa maina le ua piki tonu o le ayo Carson o i Long Beach so o toi makasi so o next door nei pa ia malemele o te tautua ina tuai lo tau pa ia ma lo tau mamal a faila le tupu io next door tupu hoi i le mele o te no foi e tupu anywhere io a le tau le na ia lea she's only 14 years old she's a minor 14 years old Samoan tautua na autou walo mautou whanau le aisia ngā nei mea tātou te pisi solo ai le lalolangi io ia ai ono a fia tātou whanau ia ore nā le langona si utai ia si saure tātou aiti ia ona tu watu le lunga o le tātou flyer i lunga o le tātou porkalame ia mo le silafia ma vava ai a leo ta pena le leie si o le flyer o whaingoina protect our whanau online dangerous online group targeting our youth, our young ones, our children, our loved ones. E matautia. Le ai tili la vea, peila le sefe mātou i Australia. O le awareness le metaua. Peo no whai atu awha peo leo, o le mea manino le peo no whai atu. It's a worldwide issue. Aisia, leanga o le utatu wola i lunga o le tupulanga o le afoi. Penga te whailangi. A wheli o atu i Australia, ia. Ma ai lei, sila tutoa. A yelo teto nunga tili o le nā ua ina i Australia. Ia o le nā, manatu le nā Samoa, leo ua afia ta maiti o le tātou atu, tasi lua tolu, na ua ieta mai Samoa, ua afia i whainga a le 764 network. La toe creating mo meo platforms, mo meo games, ia fia ieta maiti. Ia tautua nā mautou, aua toi a vesi atu tau whanau, whatau lea game. Ia e silafia me e loa a oau, whatonu, whai iele upu, whai iele tala. A whapea siki leo. Ne te wa e fuesa ta maititi. E wa mena so, wa e whai atu lua tasi lua tolu loa. A furu ma ta maititi. Siki leo pe a whapea leo e whatonu atua. No le ke awea i mea ia. A whai atu le ta maititi ai le mela na e mano si fo tu la fono. E whai foi o tatu na watu e tatu tamaiti. Tatu ai e Samoa. A le usi taitele tamaiti. E ngaloa e sili ar talinga tulafono. E sili sa o e karinga tulafono. Ai lo marfuspa. Io e. O le mea mangi ngona. O le si ele e ka kian fuspa o e mkua polo mkaringa. Langa ele mwhainka ko e se mani mea. E whai mai lama na tulafono. Se le ai o kako ele kau ki le whapea o ngia kako fue man kako fasia kako whanga le o ai e whakong e whaatonu le lei e tatu whana. Io e le ava e fo le malo si o tulafono. Le ai whai mali e fo le whapea tu o tatu whana fo iso le o ve fo nei tulafono. E ma me fo iso le pila ale kaua mga ia me kako whanga o kako whatonu nga tatu ai vai. O na a fia tatu whana mea ia. Matua,
If I were you, say no to video games for your kids. Amatala ia me alena musu e tu fatau na me video games ia tu fatala i tamaiti. Wa e aware ile me ta ur 764. O tou i loi fa fitau inga na failunga o mea i o ta alonga ia. O tou aware i mea, o tou aware tangata na tu mea fa pena. Io aware tu fa wina ata tu fana. Umala u vaenga ora por kala mil vaenga lea, ia tatuanga i fo ilea ia tatu vaenga masani o le tautua. Ma liu se tai longa fo le kalesia so fitu. Io o le sunga ia Alamoana, pasta Alamoana, Willy Papu. I maona na file no mawe tala lea. Ia o se kalesia o se tai longa. Pe o ia le na ese malevaenga le kalesia so fitu le uta ua o le konfenisi por conference. Ia maula mai fatuina loa le vaenga e ta ua o le tau whapala ingo le sistak. Ia pe le tau tatu o le aso fitu tutotasi. Ia o afe ese inga o tau i tutonu ia i kalesia, tu una afe ese inga. Ia aves fa mai senga, ia i lea fu ta ilonga, ta ua. Ta sine ta ia lofa tele i malo Samoa. Ta lea. Willy Papu. Ta o toa nisi mea a o onga whaatus pa ia fe ese inga a whela winga na whaetuere upulea whauta i o tātou no nofo tasi e pei o uso a o tātou sa ili le loloto le mena na o tātou e mawhai o na tātou overcominga le mea le whemisai e tue iu i le o nofo le tāua ia e whamaisi atu le whatua le no whaalo, whanau ma whanau, a lea fo au au na tāua. Alamoana pasta, Alamoana Willy Papu. Ia, o le sunga fo ia Willy Papu o lo ngā lulua i lalo nisi o uso, lalo le kalesia sofitu. Ia, whamaisi atu fo ia ati o tole a uso, ia ona o le wala awina o lo tu teitai. Ia, whamaisi le atua, le sisi o tātou e pule le atua le soifua ma le ona. Teimi tātou te whana nau mai ai, ma le teimi tue ave esi atua i tātou. Tue leo se mea tātou te whanoa noa, ai tau te tangi lava. E tangi a ona o mafutanga i le ola nei. A o le vala au le atua ma le ave esi ina tō tātou. Tātou fia fia. Tātou fia fia ua tele aso. O au mai e te soifua ma o wolai. Ia. O le aso whanau fo se tasi fo i o woma pa anga o sita mai tai e suafa ia ai fua sa e Sarah i to tonu le nu o Compton di California. Ai fua sa e Sarah umu e Sarah. Ia e meile fio anga o le visa le moa. Sa fai pui puatu i le li o asia singa e Sarah meile fio anga o funga poi sa vai malalo vai i pia. Io valu se futa usanga, a o le malosi o le tina. Pei a fato a tolu se futa usanga. Ai fua sa e Sarah. Pamania tele le atua i lou valu se futa usanga. Pena voila ele aso whanau le fionga i le li i tai o le tuangai. Io le whapea sa whamanatuina lo na valu se furulua i le vai aso tonu a o le les tonu a le afoi o le Valentine's Day le na famana fatasi ai ma le so fana o le valus fu ma le lua o le toina valus fu ono tau sanga o Willy Papu pasta Willy Papu le na ia tu ai le malo ia o na ia so fana ia o na ilato Aulau tamala o papa stui, o te atala o feu lango keke ala kamo stui. Io sentu na uilungo. Io no fatu foi o tatou e mo ia tatou te fetuotoa I mo tatou.
o le whaiunga o le aso. E tatu te langona le tatu te le maua le natura o le atua e atu toa i mea uma. Tatu elan tatu una tatu i le atu toa. Mena rin tatu io e vivesi tatu pisa tatu io e. Ai o le whaiunga la vole aso tatu te loa i tatu te o maia o tatu o whanau o tangata. Tu lepa? Manuia lo valu lua valu whawalu iwa pole alawa le matua na o ei ai. Manuia le tu. Ai pe uma o leo te manatua na whamanatu whatasi ma le aso whanau o le fionga le li pare mia o le atunu. Te iro nteo se sea. Ai pe uma o le vaitau fu nei o le aso whanau o le fionga le li pare mia. Pe uma e aso whanau whatasi i le fionga i le li pare mia le tai o le atunu. Ma le tai o le tua ngai. I whamanuia atu le tua. I oru aso soifu. Io ale mela te ata ile aso whanau o rau tamo papasitu. E pa solo fa pele camera. Sole. O le sa fai mela o tamo valasi. Io sa fai. Se ka fai foi se si ofu lanu o toi. O le u ofu ese umatanga to le pipi mao ina latu. Io sa fai meta malo ma o ka lanu moana malo si ta malo. Ia te e pulalo matua e ta malo matua ilana me fai. Ta pena fia la palo tauso. Io ta pena malo i loa. E te le manu malo. Leo ele se tala tau fasi sepe se tala leita. Io ta pena malo mautinoa leo se fa mawarunga. Ai o mea na pua ina. Tatu te loai. E te le manu malo. O le tala moni le fai atu. Ele se tala e masa salo pe fa mawarunga. Ai ona taluai se se lau fai unga o fai se se o mafufanga whaatanga tamatua. A fai o se tupena o mono tia te o e a fuai ona e aru le palota. O le lau te fai, o tupe mau. Tupe mau na wa watu ia te oe. A fai wa e alu ono lo manatu. O le fai atu betala. Na o ni nai tangata o lo ainga e palota ia te oe. Ioe. Ele o tangata umalo ainga e palota ia te oe. Eisea. Ua iai ta oto le ta otonga o Samoa. I le taritonu wina o tangata e moni mea o lo latu whawhatu mo le atunu mo tangata lau tele. Tau sila Samoa i le whainga malo o lo tula i mai te minei ma le whata o tonga o le atinai. La tele lau tala noe le atinai. Pi e sili atun ta ua tatu wa tala noe i atinai. Nei lor tatu tala noe i meo lapela, i mei e lapela pea i nei. Pe le leir tatu tala noa i le whau wina o le atina e o le atunu. Mo le manuia lau tele o tangata uma. Ioe. E lea o ngā tatu toi tala noa i whale tonu o pai ma la whai mai. I le whale ai kele se mea kakou e mawai. Ioe. A le la tele tala noa tura por kalame ia te oesa mo i le teimile nei. I le tā ua tele. O le si tia o le atina e o Samoa. A tala noa la i le atina e. Tatu te, o le mea momua la valea. O le atina e ina, o tangata te tuatasi. O nuu te tuatasi. O a fio anga te tuatasi. O i tūma lo te tuatasi. I le atu nuu atoa. I lona taimi e tasi. Ioe. So le tau a pio lela atam whaila o porka lame. O le so. E turi loa ia si vaenga lea. Ioe. Alure nei vai aso. O fai fasoa le fionga le lipa le mia le tai o le tatu atunu. Ma lato peini a lato a foi. Le ale ta o le mea. Feilo inga. Peini lato feilo inga feilo ai ma le tai. O le UNDP director. O le UNDP. O le United Nations Development Ioe. O le tai o le UNDP, ia ma le director o le World Health Organization, ia po le WHO. A lela o te whamawina, ioe. O le whiro inga le alpale mia na leila, po ana nafi. Ma le fionga i le director. O le director pe o le, the very first islander, o i
he's holding this le tufinga lea o le presidente po le director o le regional director o le the World Health Organization io e po WHO le regional director ia le tonga tangata sa fai ma minista o le soifua maloloina o le malo tonga le lan filo i martatu le fionga le pale mia na lila ma fa ai loa ia i le fionga le pale mia ia le fa mua sa moa o tam fai o sa moa prioritize anati nai fa fela na prioritize amata mai tono ainga nu fioanga and then health au tangata le na latu o tangata o le presidente o le regional director o le the World Health Organization o le tangata e swafa ia Dr. Saya Ma'u le na o ilingo o tangata si iu tue wa ia pesa ola ngole ta ua tu i te u pelo i le na Dr. Saya Ma'u Piukala i ortonga sa fai ma minsta o le soifua maloloina o le malotonga lea la ua ia umia mai talu mai o ke topa o le tausanga lua afe lua tolu winga lua falu o tolu ne tausanga lona tolu nei o umia lea fo ia li tonga ia le tulanga o le regional director of the World Health Organization WHO so o ava noa i o atinai o le feilo i atu o le lipa mia le ngata o le director o le president o le UNDP o le foi ua lulu au mawhatalofa pe o i watuai a vanoa e whaailoa tuai i organizations ia mea o lo mo o mia e lo tatou atu wa vanoa i e si tiai lana atinai e oe ia o ana na fifo i e maua lunga le whaaya ea a le vaenga le department le ta ua tatu le fesa ia po le vaenga fo i le au fui mu o le fire le si o me si o le le fa uminga o le fesa na ia io e tusi me si lunga ia o le na faila le filo inga le fesa ia ma pache le ava e fa filo ai le lato minstafo le fionga i le lipare mia le sunga i le honorable le fionga honorable auli le malitoa o la tai vau a le watea Fosi Smith ioe le la tele pesa utala no sa mo ia te o te pa ia tu isi mata utau ia nga ono tatu tala no ia ela tele pera utala no i le tau o le melo le atina ai mesela ele ia sisi me tele tat e au ina pe tala no nei tala no tai au tala no tala tu tai au o male vai aso tala no o meta ua ia te tau ono tatu tala no ia tu pele ta si male valu miliona le ua fasafua ena ave na nafi so ni ana nafi aso fua o le sana mato ana le ua aso lua mato o le tu pele fasafua o le tasi te si male valu ele se ta mai tupe ai sea le anga fu lo tala no tatu atu i miliona ai fesili samo pete no foi samo pete le no foi samo ai fesili na tupu mo le mele ia samo na yese taimi na tupu mo mai le me o le fa so ni ta miliona ia tati ia pelua miliona pe tasi tesi ma la fa ngaina le upu miliona aisia ele i masani ai le malo samo so o ia te mi pi fatala le ri tatu pi o fo pi o tinga tatu talinga le upu polo keti miliona ai le leo no to fa manatu ia te oi to ave tua la va ai ma to
toe fetala'i lo mafaufau ioe ia le na Cecilia Fire and Emergency Services Authority. Thank you. Ia le na o le whauminga na le fesa ia mo le Cecilia, thank you so much. Ia o winga la ia sa mo e pe e tena unau ai I le so ila u tautua mo tau wha manifi tatu tala no I mo me tupori pesi tatu tala no I la tina tatu tala no I me whawhatu ai sea tau te whiua tala no I me e vesi ai ma tupori na le arusono muri le me mawai ai tatu tala no I le tina ma tu ia tu pele fai tu to ai o tatu tangata wa ai o to samo o le tasi tesi ma le 8 miliona le na ua tu inatu I tu malo e fa se fulu ma le valu tolu vaenga na o lo to ai le proketila ioe tolu se fulu fa se fulu ma le valu se tango la tango e fa ia ele fia 1.8 millions. Tango vai ele 1.8 millions I le tolu malvar. Se tango se tu fai ele na maths na tua ele no I. O le tupela na lea u fasoa nei. I le atunu. Le iva se fulu ma le tasi miliona. O I foi la I tupelea. O le na o lo o ia I tutonu ia le vaenga o le proketi o le back to school. Lea la fato atufa I tutonu with right after the by-election. Ia tatie umulmuli. Tatie umulmuli le by-election ma mea whapena. A leo winga o leo ngani atu, lea la ua wha manino. Lea la ua wha manino lea fionga le tamaita ilo I sili. Wha manino le tamaita ilo I sili. O le tā ua le wha maninonga e le tamaita ilo I sili. E te tau ia Samoa. Tusana umana whai e lo I sili. Toi tūla I mai alo na lua le fionga le li pāle mia. E toi wha popo I saunoanga tamaita ilo I sili. E te lota sina mea. No ua lofa I tamaita ilo I sili. Ta te whaalongolongo tua o le tangata e strako lava le ngangana. Ioe, ia le lo I sili. Ai e tau panu mai a. Ai tango nira te tiro e tau panu le lo I sili. La ne kari e kako pe a kau pangpangu angua kangaka. Au leanga ka lia lan me kau ke whaingo whienga ku ka lia le kau pangu mai o le lo I sili. Ai aka e kula e pa ma whai mei e pangu ma ua koe ngangu le fionga li panmia. Ioe. Au le kau ke misi alu wha le tau panu le whasa moa tamai ta I lo I sili. E sea, lana le kau ke mangingo le leia. O le lo I sili ana o la I tutono lona li o whalainga o lana second language o le Samoan. Langa first language to tonu lona nuclear family malu ia onga o le English. Ioe. Tauana nei mena e ui ala na struggle tamaitai. I lona aina manino lona o mingalu. O le tsau ni o tulafono Samoa. Whafonga le lei. Wa aila I tatou li tapena ina le whainga malo o le ploketilia. Tua si ia le malo o le ploketilia. Ese mai le whainga awhia me malana vaenga. O le ale le meua o si tia vanga lea. Si ia au mai ma le vasenga lo ia, sau ma le lo ia sili, ma ana lo ia to wha, la to te tusia tu la fon. E o le teimina tu whai tu pelea. Le utatu vai atu whai tau mai pages o lea. O tu la fono e whau a ngai tonu ia awane iai po ai to e whai tau ato e tu la fono full stop uma. Memo mua. Tala noa mai tu la fono I mea tau ownership.
It's a property, the government property. Le tupe lea o whasafua. Io e. Lena, ia o tatou I loa. Ia I loa fo e le tua ngai lato. O le ua umanga draft. Ma whai suinga o tū la fono. Ina ia o whaatasi ma le atina e lea le atu. Ta pena le lei me uma. Legal documents o whautuanga I upu matala e leina tutusa mea ia I le taimi tasi. Me mo mora le o lo tala noa te mai tai lo ia. I le whataua ina o le mea tau ownership. O le ownership o le melea. Le malo Samoa. O Samoa. E own le malo Samoa. O le malo ai. O Samoa. O ai Samoa. Samoa. O tangata o Samoa. Government of Samoa. Manino. Nea o whatatia. O le melo na lua na suia I le melea. O le mea ia I loa. E iai le right na whaonga me le tamai taile u whapalangi o le CEASE. C-E-A-S-E. Yoe. Whaonga me le tamai taile upu whapalangi o le CEASE o na winga. It's, the government has a right to stop. E ta ofi ai. E CEASE le tupelea. Vainga no na lua na tu la fono na suia. E lenta tu sila tu ai ina ia mawhai ono tato wo malam lama. Samoa, o ele tu malona watu ele tupe. Ia o tau iloa. Ele tonu loa ono tau whaatino ina. Ele sa o loa ono tau te whaonga se ina. The government of Samoa has a right to seize that money. Eyo e ave ese mai ai e ta ofi ele tupe e ave ese mai tupe. Aisia o le property le malo, o le ownership o le malo. Semana ia e ser manino o tola ia e afiai ia mo meu te telefono so fatasi, ma te telefono tu to tasi. Ia manatua me ia swinga ia mena na leina avatu na ave ele kapineta le avanua ile lo ia sili aisia. Ia vai mea. E ese le vaenga ale pale mia malana kapeneta. E ese le vaenga ale loia sili. Le na matua manino ale uma na tu la ile li pale mia tu le MC va pe mai. Matu le avanoa ile fionga te mai tai loia sili. Ia pati mai mo maunga Princess Chang. Ea. E sa ope se sele talanore o te talanore tuai. Manino le lei ma vai le lei mea uma le vaenga le pale mia eleni nia fatasi ai na ala na toi tu mai lunga le pale mia ile te milo na luan tu mai esa le tatu te lo uma lava talo fai te mai tai pale te mai tai lo isi ele limit lana expression ole ngana Samoa ioe tolela e fa manino mai mo e fa manino mai le fingo le lipania a ua manino a toa fa longo ile tamai ta ianga tonu le matafai o ilanga roll ta ua ta sisina me te va ai Samoa ile fainga ma lo le terminate. There's no one tried to step on somebody's foot. No one. E play le role le tangata. Nau na fia whailoa le mea lau tiute malam tawhaioi, then keep on track. Keep yourself to your track. Ioi. Run na le track wa tufi ioi. Tamo e sa oa I langa fai ke osolo le track e osolo e tamo e le sanga tasuru loa. Mena no fia ua na nafi. Ioe, ina ua uma iai le MC, sau le MC whakatatal mai, uma tu watu le pale mia, sau le pale mia pai, uma sau le tamai tai lo ia sili, e wha matala siana matawhai oi. Understandable. Very. Ioe.
Tau ai o nai mea ia. Awa o leo tato isi pulanga wa umatu. E pingi whaatasi mea le pale mia. Ma le rou la lo i sili. E sa ola pe se tala le whai atu. Mena e se o ma tato wa ai mea. Io e. Langa e tui tasile meo te fia iei. O se meo se organization. Ai sa vali le tangata i ona i langa matawhaioi. Awara nau fua e la ai mea i le ngalu ngā lista ngata whai. Ai sia, mea ngā wheko ai ai, ma tātou susuru i ma tātou le o ai le tini. We will never get to the destination. We will never. Pe a whaia, e te oso e te tamo i le leina lista ngata. We'll never ever. Eoi. Whaftai i le whionga le pāle mia ma le whatautai au le mālo. I le nei vai tau. I loa le leia le whionga le li pāle mia lana rou. Leo te whai atu. Ana pāle mia o matu. E le se awa no le lo i sili e tura i e mea. Io e. E pangi uma e tai o le malo. Keep up the good work. Honorable Prime Minister. Ina ne ina mita se tasi ai aua. O mātou te ai uli o tau tiute mo tau whaima. O au tau whaiva māneia. E a fua i le ale ai uli. O lo mātou ai ulinga ina ia manuia Samoa i lau tau taitaina. O wane i mita se tasi. Aua. Aua ne i ne ai se tangata. Aia. Ia whai mea sua malie. Ia whai mau manongi e tawhi ifo le ava o le ava lava arona. E tawhi ifo i le ua o lona ofu. O le sua au manongi e manongi mai le tino e ou i lava lava. I le sua malie o le manuia o tangata e toa tele. Ina ua moni lau tu whaatatau. E whialo whani ai Samoa. Ea. E sa o PCC. E taua. Taua lau whionga le li pāre mia. Eo e. Whawhetai lau whato whala inga e tili e toi popole i se tau whaaleanga o whaia pēr i te mine. E le mapu. E le malolo le meo le ola whau. Aia. A whaia moni lo tu whatua tua i le atua e a fua i le ingoa o le vāinga whau whai. Whai o le nā. Whai o le nā. Eo e. Si mea tau o le nā. O si mea sili le nā on tau. Aisia. Langa tu tele o whaia mo uto. Tau tele o whaia e tau ai uto. E a fua no tau ngā lue. Pūna wai ma tau whaia. E aua le toi amana ia le pola e motu mai tua. It's not for you. But for who? For all Samoans. Mo tangata Samoa pepe e o ili lau au sinsina. Le whateita inga lea. Aua ne i whaaluaina e le whaatonua le tō wha ma le uta. Aua ne i whaaluaina le 5 tala. Ma le national ID. Na whai a watu le ale population o Samoa. 250 something, whatever. A sau le tupe ua o watu. Meaning, ua tufa whaatasi ma nisi tangata ua whioti. Ioi. Uina e tofu le tanga o e lea te whalongolongo mai. Se vaenga o le 5 tala. I claim i lunga o le tangata uoti. Sila tatu ni tau tio ia whai. O whea whai ele na $50 ma le national ID tatu. Langa e simila i le mea lea ta pena nei. O le mea. Le tufa nei. Le whaasafua. Se te tau musu e whaongale upu tufa. Whaasafua. Le whaasafua nei i le aso lua se fu ma le valu right after the by-election. Ioi. Ia, o le nā, lea utanu mai ia le tātou paanga fo i le nei aso. Ia, la whao watu le tautua.
Samoa yo no fai atu tāua le atina tatu talanoa i le atina e manui ai le atu yo tatu talanoa i mea e manui ai le atu ma tatu te fiu e fai nei me o tau whaaleanga ma nei me o tau yo tau whaavalea ma tau yo e na le vevela i o le toto ma oso yo fai tatu talanoa i le atina taso le me tatu talanoa fo i le atina e maru e atile fo na leanga loto ai sea leanga fo e fia tu fo la tau e fia i loa i le atu but 40 years in power ai li fai yo le ala me la fai ya Samoa ya me lau whafonga la se atu tatu pōkala me i le isi vaenga le ua mai le tatu ua matpaanga ya e whiua e la e o sapi le nei aso yo whiua e la e mai le lanu an matu puatau nofo li i nei aso li i seilo sei puatau nofo samsama ya a whio maia yo maia lau whionga le tamaitai o le lupa whaalele al wharisapune o le lupe whaalele ka le sia nuu ma whioanga lau tō wha mo whanua i lau tō wha tupai a whio maia le tāpo kala masani ia i le nei aso e le whaititia li lo au le leia li peye se susuru se la e oso mai le tai au ia a whio maia tanu ia whatalo whalatunu nei e leo langona na ya malo se fo maua tula epa malo le ngalue malo tawai ya emoni o fo le lango le green le fa pe le lango le ola it's the green outside so that's me today veo kalangoa ke kiki le tau sisili ya patalo fa tu le mamalo tato fa anga masani o e o fa fonga mai mamawalta o nanga le lupe whaneli. Ia malo soi fua maua ia o tau e maise, ia o susunga whawhiangainga mō lātou whatua. Ia whapea tinama ta mā tutua, i te tono a inga, te tono mao tangase ngase, ia whapea fwile ayu tangata mā tutua. Ia whapea fwoi ia le au talavo ma le mālosi o le nuhu. Lo whapea fwoi na lātou maua maile ta au nanga i le nei tū la. Alo maia ia o le whaasoa, o le whaataltala noa, e le whapea o le whaasoa atu whapea mate, a o ia le mamalu le atunu le ailo i nātou wha, na o na mātu walalo ma watu se whautuanga. Ia, tula epa, tutali tonu, wa umana e awe whaamua tu sai foi, ma le malio se tasi o ta māmatua, o se whaife au e ka le sia le loto atu a sofitu, ia na te whapia tu whautua ia Elizabeth, ia manofo alo, ia di ia le tua, ia tātou maua le loto mawhanawhana, whātasi pia le tua ma utou. Ia, alo mai e tula epa, ai wa fia, te le lopo lale umina e ei lunga tāpo kalame le nei aso Sina ili telefu ia na si tuiti tia toru tūra. Ia, manatu sa mo na ua au maile ma whapai mai ia rito whaia ma whanua. Ia e whapi fu isa u whatalo whai ati o ili amatanga. E whawawai ia le ma tautua ma au nanga Samoa. Ia ua lava o le tarito nunga lava o neimea. Ele na ma ua se por kalame. To tele i mātou o lo tutu whatasi. Ia whaiso mātou sao Samoa. Ina ia launga tasia ia se manuia mo le lau te lenga o citizeni o le tatu atu. O mātou tele o mai e whatu so mātou olo ma tau mwhai e whaaleanga i tangata. A o mātou tiu te mawhaiwa. Ia malama lau whafonga. Ia le fōila ua mānawa whi au mga ruanga masani whia ngai ma le tamaitai o le tātou pōkalame. Ia e le ngata i tutono le lupe whaalele marana o unanga. Ia a o ana ngā ruanga masani le ofisa o lo o paonga aina i fōila no soifua marana tautua i tutono le malo New Zealand. Ia, e malo whaftai o leo e whapai mai tatu atu. Ia, tele iu ni mata upu. Lea na utala noa ia i lea so. Ai mani ia ta matama isi mata upu e manatu ia i ina. Nau si mea o te fia ata. Te fia ata o le, na lafo me te tangata le whiuranga o keke ar tatu ina.
La lino so ia. Ole me te atai. No wai po e o ata e ana po hape. O pole ngi ko inga ma ko ifare ko ngunga. Uma fa nei valu lua le tau sang. Valu fa lua. Ia e pulerto ina i lona matua lang fai mai men fai lang tama. Ia pa o ia o lona tiu te fai. He is old enough e alu e fai le fasa onga. Researching your records. Ma whakasa o ai loa mwha umai. Ia lale nei. O le taimi i o ftaa paua leo sangata o la wo iloa. Ia le nei soi fuanga. E anu i luma malu i tuona tau sanga. Whailonga ino tau sanga. Ia anu me male. Ina wo vai a te ea po lunga le screen tele. Pa mai se au tala e se mātou a inga. Sole. E no fo mai e mare ngei kangaka ola wālasi. Nga, peo ina. Tau. Pe lo so wala ngona lea pe fa pa I tau mai I le vaenga fa fai ale fast ma pa pe look at me fa lo lo pro pe se venga o le fo ile Saturday Night Fever. Look at me, I'm Sandra D. I'm wearing the blue. Who cares? Who gives a rat's? Who cares about it? Ole mea konga kia la ana le leil fe uranga keke tu ina ia. Ma nei ia le orang keke. Ia o ofu ese umata ngata le HRPP le nei. Anga o ia makilkila mai pluar kamalo azad. Tangata fu na puea le ata pi tau fa alili so le Ia ai fu. Ia le nala o te manatu le leifula le me pelota amata isina sina fai sina yuma la titi e tali e mata tali ile la ole la volta tali tonu lautala sa fai mautuangane ia le fionga ile I lipo io le ala te no fo lautala o si tuangane ia si li balasi anyway ia le nai tu lepa le nai tu ai pe o le fa no anga la vansa ia o le wa tava ia tu le tele o fa sala launga fa pia o toi foi why la no fa le na fa upunga o toi foi he was never an HRPP from the day one in of the office no palmini ia ia fa lo upu vanga nge pule taman lo matua ia le me mana wai ia ai mana ia ona sila fia foi la o lona fealu alua I fa pia ia o se mata vale le pipi ia se limu ia wai lo at foi la le ata o fainga palota mana ia le pipi ia se limu ati ua lange fa nga se stanga ata o pipi ia se si me ese eu fato ira le pipi se limu anyway to fiera li o Eddie Wilson tangaloa Eddie Wilson e fai matai fono o le nupi fa. Ta mata mai si vanga si. I am 150% agree to that. O tangata te lefo na nga vaa, te lele to mai. You know, o tangata fo I wa leva na fai pisinisi, wa leva, you know, wa tala fe unga le fai, unga wa fai le whainga maro. Ole is one of the economists in the country. Yes. Talo fai le tongane ia pali I panoa Iwa tusala o ia le ua take over ina ia le avano o pano pali pano. Tau mai I le Development Bank o ile sa ia ile li o tamale tatai Mang Chenchen. Lea ua tofia ia la vea tupa I matuna la vea I ulai la vea. He used to be the former CEO o le Ofiso Tupi. Se fai la se tatala ile ua pe le lile le ia le avanoa le na mafua no so mai Oscar le o le saure. Na tonu lava ia ua foi mantua foi la to inga mea ia fapia. Le sa pisa tu la e pasa
nunumi e fo le tele o le atunuu ua mono ma iai lo gatali i e ave i tuasitamo o fo io Vea la lea. ia Mm. le la na faapena alo e lave ai fafo ae Fiti. faapetu la epa le na alo i fiti ae faapetu la epa ia nga lo watali ia nga apalai. But hello, lavea you could have e mato i mawalulunga whaailonga to mai maleata mai o lavea pea i lo nata. Ia mai si mau accountants lai ai. Fai tau afi. Un whaftai wato e fo i atu lea tamali i lea tunu. O lona winga o lau tala li i ma whanua. O la veasa tauna toi mawa le a foi, le post. He could have re-extend langa contract. Like I said, o le ese senga te le to mai ro i ala vea. Ma le tele o tau sanga that he became CEO. Compare le nei le alo tu la epa whato alu atu. Le aise work experience. He's never held a post of a kind. Ia, mana ia. Ia, le ua i le ua tu mai e te fono i le development bank. Ia, watu la keunga, because he was the CEO o le afoi, o le finance. Ia, i le komiti whātono o tālonga tau petinga po le Samoa Gambling Authority. Lea o tō whia iai papali i Hensel. Le tau loa le tamani. Pea pali nā mai savai. O te lolopo o aile le whalingo tau le a pali. But I'm just trying to guess. Ia. Ia, o te le loa fo, te lope sa ngā lue i lalo ngā lue ngā le malo. Ia, po lea, ia ai whaftai o lea ua tō whia i le vāngari e iei pe o le lafu le ta o le mea tatu le whaini sa mo. Vāngari e le loto ma le ponesi. Le ponesi. Mana ia. O le si vaenga ia o le komiti whaatonu o le pūlenga tangata tā whawhau mai. Pe umau i le sa isteni o tu le fopea. Le tourism. Tourism is, sa iei to le fo pati vaini. Ia le la ua iai ia tupa i sa le moa va ai. Ia, tau i fo i le tofinga i le fo i tamari. O tangata fo i wa lewa fai pisinisi mo whatal malo ma mea na na fo i iei lo nanga ma. Pea sa iei fo inga iei le one of the boards a le Chamber of Commerce. Ala le tūlanga o ista mai tai o tole fo pati vaine. Ala le tūlanga e tau. Al taimi nei tula epa. O le alamo, mantua le wate ia wa wha amolo a watu le tūlanga o le case o le tinale ia to le afoa. Le alawele i le fai ese fai unga le fai ngā malo tau si lea wa o la umi tele na toso wha pautolo le tūlanga le tinale ia pati vainio. Le mantau na fai ese fufuanga. Ia whafonga mai foi le a foi i lea tamari. Whafonga mai make a move. Pursue your case. What next? Do you need to take it to court or whatever? Take the challenge. You deserve it. You deserve. Ia. Te ro tūlanga ua lela ua le ua whaawawina le whaongaina e le fast. Yeah, move on. That's not the end of the world. Well, like I said, she needs to move on, and at the same time, ona ele o iai se tali manino ma le amio tonu o le tūlanga ngā leina wha maloro. Wal mena mai tawina ai. E whetoso wha i solo po ai e tua i e na te mai e wha i unga pe ai se a. Tua i anga i o i le ali i le pule le Nathan. Le pule le tau mesina, a mai le a tau ili, le asai i le lunga le board, wa whetuna i solo, a wale aise, si i le limo tangata, own up, but o ie whae lo mai e fo ni masal salonga, o ani mea o wha anumi lalo, o ani mea le o sao le umwhaina whae lo mai le mamalo latino, well, I'm pretty sure, o le fionga iato le for, she's not familiar of what, wala tonu le unga a le ale molianga o ania na mea na whai wala inga whai lea tūlanga ia te ia. Ia, o le tō whāra nā o
tai fono fou filfilia le malo to fale to maninta tano ia o le fionga ia tanga loa Eddie Wilson ia o la vea i ulai la vea ia o papali Hensel ma tupa i sali mo va ai pe o te fo yo fa le ua ma tu mai ia le filfilia malo ia ele malo mo vai at tele ia mai tau watu i tamali ia wa to fia tu la epa ia o tamali i wa leva na tau tua ia te lele anga vaa te lele to mai o leva na tau tua i te tono le tatou whainga malo si fa manino mai ia tupa i sali mo va ai sali mo va ai mo foi le PS le sali mo va ai le ai o sale mo va ai matua le na ua whailangi wholaunga ia le la ana ia faftai o le ua kongu le fama vaenga le liu iken kai as a lawyer Tui la hepa o le ai fesini ta ai lo mai ma fanua o le fesini ke ua iai na me vesi le atunu i mea o le hit and run a o fai ai ke ia ngangimo ai koe alia ke ia ro ko kongo le ofisa le se ele le tata la no le vaenga le i fa no me le fa fe fenga o kongo le HG le official HG mana tua fo i tula epa te mi tonu a le o le hit and run le aso le na whai le whatau tonga a e mai tau le leia in his facial expression ma e sau e mafti mai langa uniform e le dressed up i le tō ninga ma sanya leo commissioner maanga i aso whapea ni e ofu mai le tō ninga pae leo alamina iai casual ta o mai i o lea e nate lea mana ia inga ia tō finga matulanga le whainga malo aluai te ia wa disappear in the thin air whamawai you know and yet whawhewhea na table langa whamawaenga o ia le tautalania la vai Sam sa tu ulima iai ia evidence nei le telefoni mai si mau mea ina ua whamawai fo i mai New Zealand toi fo i atu na peye e slide lalo le underneath the thin air o le kapeta le mongo atu te tonu le avanoa le amantua foi la le avanoa lea e le mawhaina no foi e se sivanga nāstangata as a qualified lawyer a lefa to ai lo mon muli ai he was taking na vasenga i le use online le USB le USB le ala fua o fai se falo inga Now, that's what we were told o nyanga ea o ngai. O le mea lo te fia matua i lunga le whafonga anga Samoa. Again, o le foi lau to e mai tawina i le amai o fake news e le Observer. Montua, le wa outline mai le Observer. Wa wha vai ia fua mai Lily Aiken Kyle. O le senior lawyer. Hello, le la whasawatu. Whawhena senior lawyer whatoa watu ana nafi to tonu. Ma le toa telo, he's not a senior lawyer. Tu ule a mai se o tala le atunu. Ne ai, mana tua mai la tu la epa. He became a lawyer i le taimur whainga maloa. Whainga malo tausi fia me. And at the time, le wa lawyer ai la ia Helen Sua lea Helen Moore. Yes. O le fesili la le fesili ai nei. Why didn't you? La mena ele wha mawai le taimi o Helen Sua. La mena ele wha mawai ai. Because Helen Sua was a very softy, quiet person, not a fierce lawyer that would challenge the la miotonu. E nganga tu la ia tua le fionga ia maunga precious. Sa o lo e maunga structures i to tonu le official lawyer sili. Te e lo e ngale ulunga. Pa pe sili la o nei. Wa o le wasau nei maunga. O iei. Nyau tulanga na iei. Le wat fa mawai nama ina precious.
knowing Precious, she's the person that goes along with the law. Ela no fesili pe ole, ela no fesili pe ia se ang falo ia la fua. Nga paula ang falo ia lo te lo ale sapi le tono Vanuatu. Te lo rola pe io a fai fo ia on lunga online, io ke le loa pe nga ia on falo ia mo fai online. Well, apparently he attended le USP la fua. Langa Lena Fatauto in the bar I Samoa Loya City, le fam sin City. Ia, a whapela leo la tu whanga ina le upusinia. E leo whaita wina tu e teimi o serve le malo under as a commissioner of police. No, that's totally separate, le commissioner and a lawyer. Totally separate. He can't be called a senior. Man tua whaita la epa. So se lo ia la wafeto a whau atu I whafu. E atu lo serve I le official attorney general. I think they serve about 3 or 5 years le lato service ina. Fito ama whai loa la lea ona a matanga nga I representing I client or po ni company or le malo fo. So I would say observer famol mole leai. He is not a senior lawyer. He could be a senior person given the age group, but olonga tofinga is not a senior. Alala solo. Is it something smells fishy? Well, that's how it is. Ole fisili ia. Lamena le famavai le taimio osua. Alena o ai no fatau to loa. Ona watu lai mai la leo le whainga mā lo ale fast. Le ta iai le fionga la uli al mali toa. Ona wata ta ele. Le la o fatoa fatulanga I fo ila male loia sili. And knowing fo ila le telom ta upuia wadia e mai. Ua toi fata atia sa o la vai le fionga loia sili. Le totono le matanga luenga ale attorney general. Ele mea sa tauna ta atia ai. Tao I totongi o lo ia le o totono official lo isi. Le pe o complain fe me wa fatau. Fatau ele malolo ia o tono yo e. Wa le pe o mai uma sa tofu tanga luenga le malo malo ia. Le o to mai uma tono o le official. Mo le sila fia le atu. Tala fia ngai fai unga malo o fai unga lo isi. Tulepa I le taimi a o lo ia sili ia savale noa ma Reva Beathen. O I le sato a tele lo ia sa whamawai ese me le official lo ia sili. O na lena na maita wai e yaile differences of opinion ale lo ia sili manisio lo ia sini al mtanga wenga. They don't agreeable to ya me le talafiangai. Ma le fia la tangata I le lesi tianga o totongi lo ia le to telen famavai to atelen no esen famavai tu la ia tu lol fainga malo le fast lo o tasi le fai e lo la ia le fianga ia fia me le fai unga e remove le lo ia sivi leo savale noa le na suia to ai lo la ia helen sua at the time o le tūlanga whuinga, ia le whaisa ia isi sa whamawai le taimi o Helen Soa. Ona le ae tino I to te lelo ia, wa ova ma le se fulu mon tuptausanga, e le aise si tanga am tanga luenga leo. Ma la whaisa ma wawatu, sa iele suenga sa whai ele tato whainga ma lolo tūlai mai nei, sa ile le suenga po le atonu le mele tūlai mai. O le manino ai la sao, wa fia tausanga le ese si tanga lo ia ma o le manunga foi lea e tau fiofi mai a tatou lo ia o nga e mana o mia le to te lo ia e ngalu e ina totono le officer le attorney general ia a whaila le whainga le nei le whainga totongi fa awhewhea lana tau fi mau ia to te leo o alom whanau o le ua qualify mai whafo to finga whalo ia me whala le to te leo isi le wo wifi la to private clinic la to law firms ono tulanga lea o le aise
ele o ye ni whamanuianga whaanga i lo ia si tianga o lato totongi a wala ia pefo o lato tofinga ma le ata mai anga maa o lo lato whaangaina ia o ia ua matua i tala whaanga ile si tanga lea Yeah. e ni whapea fulana o lo ia le whainga mai tawana sau no manino le whionga le li pale mia ele na o lo ia le whai titilo tūlangai i leo ai mai se au nanga tā ua nei o whale mai ma whai a onga Malo whaftai tā whe mai ai i le tato mai ai i le mele whamawai ai i iken kai e te tau taritonu e relate le whamawai lea i mea tau le maliu lea e vesi lea o matemi nei le o mōsewa tula epa you know we don't want to put it out whape ua tātua ia you know obvious it's obvious it is obvious Peo se tuli ngā sia le mele iai tu mai o le official komisina knowing there's a whole rigmarole o mea tupu ai le i whai iai lea mea tonu i lona taimi wha komisina lea oso i loa whai le avel whalo ia then quickly sub mai lalo le o le official lawyer sili o inala whapea ai wa malu ai given na le wa tu la i loa lal whai ngā malo ma o le wa fata atia le anga tonu ia matanga luenga ma me ina ia le leile au nanga ia alewa it's only we can only say it's only the guilty conscience o le tangata o le la fa pena alu turi ngasia mana ia ta fe mai ai i te vane mai fa forta male drug tests wa fai ma me ula tu la pa malanta mo sioi piu talie iai fai mai o me pepelo na falangi o le drug test el pale mene ele se me tu le se tala e fai i le ori ma fa manatu iai e tupu lava mele i le si fon tanga pale mene o le asa tu le pa wa so talia toi lunga social media fa ko ia o pe fai le tau fai o pe fai le tau fa leanga o pe fai le tau e fa ta wemu and all this. Fa pe male mea sa fai le forensic. Fa pe male mea sa fai le forensic. La lau o le pepelo tau fa leanga o lea lewo na ta atir ta tianga le lele forensic e leini me tutupu. Wa nei la wa umato e pisa. Le wa sa no manino lava le fionga le li minsta. Le la te i e fa mama faina. E iai mata upu te tele ale si o tusi sau no ale minsta o whawhita uli le li poti le ngei o le forensic audit report. Le sa so ina ele whaaluinga o tupe ngā ruenga te tele ale malo i le taimi i lalo o le taitainga ma le whainga malo ale HRPP. Le pese lava lea, la same nota lava lea sa pe pese ai e pepelo e tau whai le forensic. Wane la Lan tala tu la e pale na fai le live. A fai e te loe sa awa te pisa. Le tala le fai anga le main star le forensic. Le main star to maua. But, you know, he's asking for trouble. But let's face it. Mana ia le fai ka le fai main star tu sa o tu lava. Le foi la o tau fai mai i le drug test. Yeah. Ula pea. Wafata ai loalo ula ina wa uma. Su ai foi te maua. Ia na lola ia te tongi lo hotel o Dan Malala. Te tongi lo Dan Malala te nofo ai. Anei. Tamai i lea foi. Tamai i fa so i no melen tu ponafi. Fa se furu valu tu malo. Ka amaka mo le koru le ko. Ta amata me fa salianga. Si umu ele teresa no si umu se vanawa e moa ni tara me si umu. If not, then leave si umu alone. And na lufi ma oi fa salile anga. Ta mata me si vanga na. La se me te manatu. Wat tau ia tu malo on nga rue fa tasi male malo.
a foi no peno fa tu le per ta fata ta no ngani na o matu ne den o la tala le na fa yatu o le ala wa mau le tonu fa sa le anga o le ata o fia le lato fa manianga a fai for tu langa le watu la i mai ya no ma ya lu filufi o le lato fesilingia o le saunoanga le lato tofi fai pule a le min star foi le le poloketi a foi wala to fesilingia le saunoanga le fionga le min star o le ale le anga o saunoanga le fionga le min star o ia o le min star o ia e na te amai fa ma la manga o le mata upu i le mamalu le atunu fa file mu tu sala le wa ma le saunoanga le fionga le min star ala me le walu e tu lepa loto tinga ai tu lepa la lafo la fonga le manuia a se e la to fa male a le tu malo fai le fatu senga ile ale tu fatu esei ele o se le saunoanga le ai o mafaina to fa pe mai se tu la epa le ai o le manino saunoanga le fionga le ali minsta ai o au saunoanga o le manuia at any time we se so lato wala to lu ia tu la epa ai se e pala ai tu la epa pe fa le na ai e la wa utala len fa ya tu lu pol kiki ele le na le no fa ya tu ala utala ia le la wo tu la nga ya fa sa le le a se to fa a te le a se fina ngalo le fa nga malo ele mele wa fa lufi wa tu sa le fa wala to te ele bloketi wa ole mi instale o ngal bloketi le te il bloketi sa ta na la to o la to te pui ma fa me melo le la to tofi ya ale la o fa unga a vese ma fanua sila i upu la lafo a tofi lau na lafo ia il panemia na tu sila le upu ale minista na talia i tu le epa yo total two different approach. Absolutely. Two different tones. Two different tones. E tiro foi la o le tone a le sa fai fasa le anga o le tone e initiate ai ia vesinga ma taua le tei o le tone a le fionga le minsta o lo o avatu le awale fa mamla mai i le tu le fa le anga nu ma le tu te tono I can't see any wrong in that unless wa mental stability uma mafofo o tangata ele le fa ya tu tale le fa peta te o ia o la tu maluma ai o le langona o fa no ona o le tu langa wa tu lai mai la o foi le tu langa le fa manuanga o fa la o ani langona ye le tu malo o le mato fai pule o le mato minsta a le wa mato le pa i le fa manuanga ai se ala wa ese to fa ya o to le me wo ele tu langa ona o le se o to fai unga mo fai mai tama tau se va il mato tu malo fa sale langa lua fa mata le aso e te tau tilo lauva ainga fata mai tai from a lady's lens la aso sila e ono tu la langa lenta ta pena le mo le fato esenga langa matu ya tele upu ina laf Peita. O te toe ai manatua o i so no matu se vai. O to filau e ti alisana la vai. Pinga ke dominating ato le vai ngo fasale ang. O maliura to ina. Lona alo ta mai ta ile to mai i nga to ai len tu le mai. Na pa u le anga faia la vai i ya mangele se kati. O le tala bo. Ai fa pela langa ko challenging ia mangele ile paro tana na umatu nei. Peita. Le ai fa o so mai la sa mau le e ono a fia ia le tūlanga o le whatu e senga le na tau sau le o toi tau e se ai me tele le tamai tai lea o ngatoro ai i tu tonu o vangare na whailoa mai se reliable sources whapea o lo ainga tonu ai i iwa whapea mai la aisa i ese whanotanga ale tu malo po nisi o nuu
sa malilia uma to tele e o e ave fatu e senga po le fonga i le fionga le li pale mia. Ai o to o nei na tutua te te o va ai lua manga to loi o la wari na te te ma fa per fa pa o le fa upunga au wa tu uma wala loina tātou e o e fatu ese ia te ia. Ia. Ioi, e fa fonga la iei tu la epa. O le a se file mu e maua. O le whaanonoanga, ngā tolo ai o le alo le sa pale mia, ai o ia foi o le tina o le tamaitai, o ia o le pai ma le auli, a vatu sina manatu to tonu, ina ia tau whaafile mu le mata upu. Wa le lau te maua lento e wala o matangata ni, aina fo no fo i le tu malo ananafi. Ia. Ai whaapea ai la, o le wato e whaasala, e ali i mawhai pule o whaasale anga lua, le afio anga o iwa, ona o le lātou whai unga watali ai mā ngele se kati, e a vea mataitai fono, o le fono whai tu malo e au noa ma le fsilingia o i lātou. Ia, e la mela, a whapea te le no foi i iwa. Ia e pule lava matai o iwa wha e le lātou le tangata i te tono le lātou nu. A le whapea, e le to e umale nei me o le la sasolo le manuia. A le whale maua tu whapea mai ni li poti. O le tamale ia tofi lau lino. Ia. A whapea o ie e le palota i ia whasale anga lua. E palota o ia whasale anga tasi. Ia. O te tunta te le ai aina na vaenga. O le winga o le tala le tau whai atu tula epa. Ma aila i te leo le a whaina. Da te titilo la i te leo le a whaina. Wa le ai ala se tō whāti tilo. O le tele ni mea wa solia. Ta atia loa ai fofo ala mea le mata upu. Ia le pe fōlinga mai a. E le ai se fōlinga o se tūlanga e fofo ala mea. Ai ona le whaatupula ia ai o le vevesima. Ia wawha mwa tūlanga na iai. Le la le lopo le mea la o iai. Pe o ona o e sa vavani le fionga le li pale mia pe a. Ia, te i o tātou waba ia. Pe whatau nuu rā se whatu e senga. Pe le ai. Ia le mea te tauna whai, leanga a fua i upu ale ministana ave i atu le. Ma upu nala lafo e tofi lau. E vala i sini. Vala i sini. Ele ngati kole nātu la epa. Ele na o tofi lau. Ele na o tofi lau. Me fono atoa le nei. Mtua i te lelo na wha le tonu sa iai. Ia e peo le langona wha noa le nā. O fea o iai lo ia sinia. A o fea o iai ia sui whai pule sinia o le maota. E sa wha iai le fionga ia fono toi o ia o le sui tai. A le langona foi la ia tea. Wha pe oi, to ia la le tūle nā. A fea ia le sunga ia o papo le fionga ia whamuina. O ia o le sa whai ma whai fe au. Lana te lolo na tofinga. Whaafi le musu a e se upu te tonu. Alen tato whafonga mai ai. Wa matua i mungulu le atunu i le ngangana sa whao ngai te tonu o le fontanga lea. Ia. I le ngata ina o le tu malo o le li o lo au. Tui ti atu al peto lima sui na tu la i le nulea. Mana tu whao ngai nei upu le o le tui le amo, sai ma tui le amo. E le a me pare me po i lava, e leo tui ngā upu ia. Pau mele i loa e Samoa. O le fono leo, o le fono na whawhau. E whau, i whale ngai ina o le mano. O le peo le whano na angatu la epa. A o sesi fo ia o sesi o le whai ngā malo. O le vaenga whau whai. Ia. O sesi fo i. A o le tali tu la epa, le tali le sui tai. Mai la tau nei. Whaafewhea oe le tamalea le fionga ia whamuina. O oe o le whaife au whaau uina. Ia fo i tu sai, ia, la e mana mas whaife au i lona tūranga. I le mea ua iai. Tā mai i le vanga lea. Ua
whalongolongo le por kalam ana po. Ua ave sea fia me ma le por kalam me fun whaavai lot whanga. Ia, e te sila from a woman perspective. Nasa sila ina ua, a whapela original, oe original ua ave sea ma le ani langona. Tula epa. Ia, uia as original, o le fionga ia fia me le sa whapito original. Sa le tatau ona toe li liu e alue lango tula epa. Ai sea, lango le mese se le whai tula epa. Awa whawhawhelo nai tu malo, o whea sili. Wa sili tula epa, pe sili lo nai tu malo. O le tali le nale, o sili. O whea ia fia me whea sili. Ta tatau lawa ia te ia. O io le tina le pae male auli. Na te whaafile mulo nai tu malo. Nofo i ia sa saa mai le manuie lo nai tu malo. Alean mele wa ngei. Wa le ilonga fo le me tu wai na ia. Le wale liu o ia tula epa. Whawhawhela na whai. O wa tala whiunga i fo i lale whai unga le wa whai. Wa a e alu lango tula epa la te. Fōlinga la le wa e i oe i le te e tula epa. Wa e te e fo i lale poloketi. Wa whitau i whai unga le whai ngā malo. Wa tonu mano mele tali ale steering committee. Wa pe o steering committee anga le whai unga le whai. Ia e seifia me ia male poloketi alo tofanga. Ia o le ua mautu atu ia nisi o mata upu sa u talanoa iai. Ia, le ua taolola i mata upu nen talanoa ilo i sili. Au mai abe ele fionga i le li pāle bia ina wa uma whailan na whaasoa ma au ngani mai le atunu i tei fono so whaatasim tei fono tutu atasi alo lofa ia whaamaoni i le atina i le atunu. Tulai mai lorta mai tai mai au mai ai vaenga e lua le lei ona tatu e ave i luma le atunu temi. O vaenga mua tula fono toe talanoina. E whaamatala mai le ownership o tupe nei, o poloketi nei. The property, the government's property. Vaenga mua na tula fono. Vaenga lona lua tula fono. E iai le malo si anga i le whainga malo. Langa upu nen whaanga o le sis. E ta ofi ai ia tupe, ma le whaangai no tupe, pe a se selo no whaangai. O se mea matango fia, ta pena whaatasi o tūra fono. Ma le whaasoa no tupe ia. O la sau sile. Matua i whetau i maono mea tula epa. O le mea fia ai. Ona ua whapena, ona ngā lulu e whaatasi, min sta o le poloketi, min sta o le tupe, ma le tātou lo ia sili. Because e need le vaenga o tula fono e whapipi ia i au nanga nei. Wa le la te pese. O eleni, pe le langa le sa whai i whasale anga lua. Whapea mai. Aina tala non tangata. Ta tauna tātou whaia le mea tonu ina ia maua e tātou i tū mālō le whamanianga. A tali whapea, e leise me tau te popole ai le whamanianga. Langa e le mawhaina tāu fiofia le whas, e leo ni lato tupe o tupe a le atunu. A e whawhetai o le watali manino le fionga le loia sili. The money are the property a le mālō. Ma le ufa manino, a whai ai se tū langa ia e mai, o le whaonga se o tupe. E iai le mālo si anga o tu la fono ma le mālo, e sis tai taofi. Ia tofo la iai la tau ia. Ia tofo la iai. Wape o tu langa le iai, mai ale amatanga ia tu la epa mai la tau nei. E pepelo e le tupu e le art. Le la o tupu le mea wa manuel polo ke te miliona. A le wa lolo la asau le lua miliona. O la melo tu lai mai. O le wa mai e fina vale. Mana na o whao malo si atu tupe. A o se la ko ana watau. O le ana watau al whainga malo o lo tu lai mai. E ono ta tau e foi la whainga malo. Ona la tau whaia ni awala e pui ai. Ma ia manuia le whao ngā ina. Ma le whao ngā ta tau ina o le tupe. A wale manuia lau tele. O le manuia le usa sa atu whaasafu atu. E ngā lulu e whaatasi e le malo ma o tātou tangata. Ina ia maua le manuia
Ala me le tulai mai nei. Ese le fau leanga le me le tulai mai nei. Ia. Matangofia ia le vaenga tonu le ua tau ia I le temi lea mawhanua. Ia. O le ase tata ai le au ngani le fionga le li pare mia. O tote te fono. O le lenga ma le manuia o le proketi o le nāua I o tau au. La sta fautuanga ave te fono. Ai mese lau te lengo le tu. Man tua fo ta fatata noanga le aso sale na batu di tatu wa lalo. Mo I lato umalo ngā lue I matanga duenga le malo. O le alo tulanga tofi. Ai mai se fo I fono wha mai o I lato te fono. Ia tautua nā ia tau ngā lue ma le wha maoni. Whaia le amio tonu. Pela le wasau no le fionga le lipa le mia. Ono lea. A le leile lato fuafuaina ma lufi-lufiina o le manuia le nei. O le ale lumana'i la maua, te lele lumana'i o Samoa, oe malo ainga, o malo ainga, Samoa atoa, whapea tato whainga malo. O tulanga na iai, a ngā lulue whaatasi tangata ma le malo. O le mea la ato whaieni si winga, o le wasasa ato le manuia. Sa atu manuia paule me to te whai ele taimi nei. Sa ili research o ani mea lelei ni ati na elelei e tau mawhai ei oe malo a inga. O le ua maua le wha manuianga e mawhai ena whai na ati nai. Ia, o le mea tau, ua ia e se futapu kalame le veso, e se tapu kalame le so. Ia e fauama whaunga e tapena ia le, ia ta mai, ta ua le fionga le li pare mia. Lua se furu lima I tu malo e o mai le temi ni la tu fa sa fu le 1.8 ele yo o mai tala tupe 25 constituencies ele fengo fie le mele Tu la e pa le whaingo fie man tua le sa maua o lo iai ni tu malo lo iai ni su enga I le wha le tonu le wha le tonu o le lato lufi ina o tupe o poloketi. Ai lo nau pele whainga malo. Au wane a na awala ma me e poloka ele manuia tu atu. O le ua whaile su engo I la tau ia. A le ua ta atia ta iala. Mo le manuia le taimi le nei ina ia. Maua ume I tu malo le manuia. Ia rina. Le ala ua batu ia ua whaasafu atu le tupe. O tau ia le lusfuli manai tu te whaafafonga. E sele anga le lei o le malo. Aisa, ia one I toa. E ui no tu le wha maoni. Ai wha maoni le malo malana whasoa. Tau tua nā, o le ua au ngani atu le taitai o le malo. Au ngani atu ia le loi sili mai la tu uma. Tau tua nā, ma aua tatu te melea manuia. Ta ofi foi poloketi lea. Te lea ia leo la whaina. Ia. Le tu le epa. Ia mai. A whafonga mai le to a tele le mamalo le atunu. Le taimi le a bea le fionga ia mulpola ma min style poloketi. Le fontanga le sa o New York. To a tele atunu. Tele atunu le aus South Africans and all them. Le mana na o lake adaptinga ia le poloketi nei io e. Ia, le ua amata mea tātou Samoa se te mai nuu, it's only a little dot on the spot of Lolang. A le ua tātou amata mea, ono lea, o le whawhetai, I le tō whatatala, a le fionga al pale mia malana kapeneta, o le sa ili manuia mō Samoa, mai se oe malo a inga. Tolo pole, se lauri masfuru, se ia mai ale palota. Tala whiangai le mawhauwhaunga o le... Tula epa matua I tala whiangai le whai unga wa whaie e le whionga le li pāle mia. Wa e uma e fo inei mea, tai nane lava o tau mawhainga ina ia o ole le tupe mal whamanianga nei I mātua a meise langa le wa ea onga. Ai e mawhaiwhanga o interpret se whape o le whaato sina lea mo le whainga pālota lai titi le whai nei. O leo o toi talia e whamasinonga leo ngāli fo lea. Le la tarusanga e toi fo I mai Australia. Yeah.
Nga tena o talia foi tarsanga ia tu mai luma fa masinonga nga tu ia i lailo tu mai pula suvat e pula solusu mat valuo me na o tu ia fa masinonga instead of July te lele suinga o fai fa masinonga ia mor siringia e le ngani na singa o tele i mawaina la se tala i tūlanga lea ai pe e la ngona i la le whanua noa tu la epa. O le watalia le talo sanga le ngari i lea. O iei nisi o tamari i lea sa loka ina pea i le to ese. Sa talo sanga. Ai le i mawhaina na talia ina la to tau sanga. O le fesiri la fesiri a elma fau. O fea base ele lainga o ai e sapai a o ai e totoso. A whewa se le lainga i a launga tasia lava tangata anu Samoa i ala tu la fona. Ia, taru ia wa le sfareile nei. Le sfareile nei lea o le a lauinai i a le whai unga. O le tari, le pina valo ia e nisi o vai whasala lau ia. E whare pui ai i a le pāle dio Samoa. Tia mai isi whina. Tulaipa o la utali. A whaafonga me le fionga le li pale mia. Ma le laulangi atua foi. A whai a o atu las whareile e sau le tali e manuia le whamasinonga. Ua ta taulo le fionga le tamaitai lo ia sili. Whai molianga o i la tau le nei. Whawhena o mai oe e fola matalo e whanpuipui. O lātou o ni whamasino. O lātou te whaia ni whai unga. A whai kola o le ase tūlanga se mea tupu mai. E iei se mea ua tau i lo uma whai lo atu e whamasino i a uto o lele i loa le atu nui. O i la tilo iai. There is a loophole. There's a corruption i te tono nei mea Ai peo na pai atu. Se i tātou tālia. O lo o mōlia tālo sanga ina ia maua se tali manino le nei mata upu i le asu wharaili. Mana ia. Ia, o te manatu mai atua mtapu i te mana, inia mtapu na e te pena meile. Yes, inia mtapu tu la epa. O te whaftaia le whainga malo i le te leo le amana ia tapen penanga mo le tātou tuto o tasi o lea wa e to wha. Wa e to wha wa uman whatonuina le sa avea ma whai pule mo mue le to whai a mane leua a patasala. Ina ia toi whaafaua le whale o le mau. Mantua o i o le whale lena a matai whaatatanuanga toi ina i le sa ilinga o le tātou tuto tasi o le malo Samoa. Le whainga malo i le lātou tūranga o mai o le amwhaina toi whaafowina ia o le maua mai se tala vou, se fulu whātau sanga. Se fulu whātau sanga o lea ua mōlia i lona whaia o ni mōlianga whiusua inga ma whaapea whai ainga wha malosi i se tentiti valu tau sanga. Ia. Vai le lai titi le lai e te mai to e lau nei se teimi o te aso le vai aso le nei le tūlanga. O le wali patia maia nisi o le au whainga luenga, o le au waa o le Lady Samoa 4. Le wa iei mōlianga o na ua maua sa lato a maia whananai ni whala au whasaina mai le malanga sa mai tutuila. Ia. Ia. Lewa maua mai foi le whaia onga, he pleaded guilty i lona molianga whala o whasaina. Whapea whai se tangata Samoa sa sau le malanga mai fiti. O tangata nena fo maui Australia, sau mai fiti. E sau la male vai inu whangale o le chocolate. Ai mawai o le whaia le meth mawai ma le tele o tamai containers o la o iei tutonu ia whala o whasaina. E se le o le tūlanga lea whatoa e fo ia onga e lava i fusuanga ma wha le tonu le maketi sa walalo
le la ua lusfulua tamaitia o ngā le fifi le ua suspend a le whaatali le whaiunga le whaatali le whaiunga le o ngā malua fou o le tūlanga la i tula e pa mana tua fo i tau sanga le ntea man tua tau sanga le ntea le sa i le alo le atunu le na fasi fo i marifa le o ngā le fifi le ua paralyzed lava le atali sa amai le whatau talanga lona tina i le aso le vai aso le ntea nei wa tau le mawhai e si mena tau tala you know he's lost really bad tula epa really bad si mele sa het poi marufo ona tonu lava ai vai tau tala you know so sad it's so I wa for my esela tama irita mai titi lena fata no mai malontina fa pe mai tama titi lontina ai wanga I loa lai fa pui wa le tangatan fasia ia le upo tama titi la me loka umi e wo mai tisi mas kidisi mas yo Sofia ma eu le loto fa manga lo le atali ai langa ua tatau le tūlanga lea a whai o tūlanga le wa whai e tamaitia o nga nei ia ua tatau ele le fufuanga le wa whai el malo o le amta upu muli o te fia watua tula epa na ngalo e te o le vaso le nta o le mata upo le tio le mai Australia le o te whainganga le utanga le vale le na saula na whaasoa lai mai se la whaatata noanga ma fontoi le la ala fesili o ai le e lafi tua whaao so mai o e te whaia tala nei le la lau whaia te oe whaapea mai o le a alu e whaai loa whaia se li poti ma se su e suenga i te tono al malo Australia i tangata whaamua umalo no nofo i Australia o le lato te mawaina i le benefits like sickness benefit or unemployment or disability whatever whaapea mai e soli tu la fono le lato mawaina o tupe mai le malo Australia a le la mai o e ave tupe i le stalai mo le valele mua e le ai sinau fe au e tasi pe lua lona lua e le ai foi se fe au le malo Australia if these people have served in malo Australia retired or become whatever malo Australia and it's by law we're entitled ele tangata le ile benefiti the Australian government doesn't care how they spend it as long as they don't spend it on drugs but it's their investment oi te alwa mena ta o mo le tau faleanga me tonu na ta o le tau faleanga la me la abre foi lote pisinisi tangata le leite ale fasia ai o se tangata ina it's the privacy information that tangata nei the Centrelink I used to work for Centrelink the Centrelink in Australia le winsi nei Yamato New Zealand they don't get out that kind of information oi la ela toi ma efisidingia information na tangata ma avai that's the privacy information na tangata it's confidential ale wa saulo fia poto wa e fia poto mai hello alwe toi a onga o leo tatu o sila miosa mo fanu ile a faina te mo le loto tinga le nga no fa no fa e sui la vale fa melantala ele mauina sana lima selau anyway tati e pele vale e fa pela waya ele mana mia e samosa na sana fo sana investment ile no tom fa ile atu e sila fia tangata nei mo fanua ele o se mea vai o tom fa ile malo o nei me uma o mea mo le manui o tangata lau tele au le la vala la no fola tu ma vai ese la tu i manui lau tele o le tu a foi pena na tata la no mo moi foi o le share le e fai le malili ele o fa pe mai le fai nga malo sei lo ai te sawe a mai le fa maungianga o le member le fast o le fa sa fua so o se sa mo po fele parti e te iai o le ale lanu e te iai e ava noa ta tala le fai toa o lau investment o tangata no you're right
tulanga na iai. O iai ni ainga i Australia wa wala au mai. E ni tangata na wala au mai, wha mole mo whanua. Ma tau te fia malama. Ona le wa whale folanga la lea le ula lea. Le la no wha maro si au iai o tātou tangata. La o watu whata ta inga o au. A wha pēr nei le wa mawala o benefiti. And at the time ele mawala o benefiti, I have to submit all details o lo mana o mia mai ele ofisa. A watu wha maunga, wha maunianga o la uno fo mau, wha maunianga o wa mai de pepa mai le fo mai. Whatever documents o lo mana o mia mai ele official center link. Alu la au provide. A whaile suenga male le assessment, okay qualified. So all they do, they don't want to ask me, o whewha anu yellow tupi, they don't, because that's against the law. The policy is, wa whamaniaina lo application, that I'm qualified for that benefit, so therefore they just pay me. How I spend it on the other end, that's none of their business. Sure. Vangana whapea wa maua leo, all that money that I get from the winds or Centrelink, o leo wa ufata winai drugs, o leo lai whaiele li poti na. A se upu whapea, o whamai nei tangata, a mai se nei tangata mātutua, mai tupai o mātou, e mau te fia o lawa i Samoa, ai o leo mā nei a leo fuanga le whainga mālo, e investi te tonu o le waalele al mālo. Lela wa yele mato popo lenga fatu le ai. E le ai se fe au le ula le na te whai ai. E o inga la tu tongi mai fafo le officer because you're not a lawyer. Ele o se whamasino e te sawai e whai le tūlanga lea. Lela adia e mei i le winga matanga lea. O la ato e alu lava le Samoa li poti le Samoa. Talu ai lea. Talu lau loto ele lea. Ma le loto tinga po ai nai wha o soa o e te alu e whai mea vai. Fai mawhate ta inga mera tupu mai Samoa. E leo mai la tau e whaasoa oe, e fai se mea e tu se mea te oe, mōri ai o tu la whono. Ma whanua tai I le vaenga le waalele. O New Zealand Australia, nela amata mai nā le whainga malanga mai Samoa. Ai la u tarosanga, mana tua whai mātou ni Amerika, o le atu nuu e mafuri iai tutuila manua. O tai ei le wanoa lea, ia o te talo sangatu I tama whanau o Samoa. Samoa tutu o tasi, tama whanau o tutuila mamanua I le malo tele. Ia o tō alo lo whande I le malo tutu o tasi. Ia ma le vaenga lea o le valele o se atunu. O le valele lava o le Samoa tutu o tasi, o le valele fui nao tātou tutuila manua. O le talo sanga ale mapor kalame. O lo to tele e to te latu Samoa I Amerika nei lo o tutuila nei lo to New Zealand. Ai ono le atu tele e tau le longa le me no foi tangata. A o leo la o tai to tele foi la to mai tutuila man o le fa longa ta po kalame. E wat fa tar sangai. Ioi tama fana ue ale fenga malo tutuila manua. A lo fangia le fa moe o lau malo tutu tasi. O lana malele ya o le ele se to nation e lo tasanga tu e faisau ai tasanga tu e fatau sau share o le uputonu na matala fia ngai I le matua lalo e fa matala tu e fatau ni auto share o to fo I tama fana o le atunu ta alo football I Amerika a fa fonga mai auto matua e mala malama auto matua I le ngangana ia tautuana alo lo fane I le fa moe o le Samoa tutu tasi fai atu I o tō alo ma whanau o lo tā alo I tai 4 miliona. Io e alo whane ia ma alo whane I le whamoe o le atu nuu. Io e whatau sau share. Fai sau investment. E le o wala a watu le mapur kalame e tō tia mai e donate. E se le donation. E se le investment. Ina ia o la o le whase se mai lava e tō tele o I lato. E fea a donate ina tupe a donate a ngau va lelo lan me fai pa wale le u fai o masui o le tapo kalame la o te no foi nei malo tele o inei ia e pe e filongia ia tangata no foi malo nei o le tele o tangata no foi America nei
o i lātou o uso ma tu whawhine mai Amerika Samoa tutuila ma manua. Mawharon? Moni tula epa, ia, o te tali tonu a ia. Ua toa tele, ia peo no whai atu, toa tele wala au mai, ai mai se ala ina ua taule whaasa launga lea nei tangata mātutua mai Australia. Ia lewa wha toa tiai, au tau whaafafonga mai o toi Australia, po ai lawa whaafonga mai wale mau tonu ia whaasa launga sa whai. Aua e te popole, e le ai se mea e te popole ai, ua qualify oe i whatever benefit wa mai e malo, nasa ave uma documented process ai, wa e qualify. So therefore, the government will only pay it to you. How you spend your money, that's your business. Mai le fisilingia fo ele whainga malo Australia po nei New Zealand. We don't ask the people, how do you spend your money? Wanga nā wa any circumstances that in need or we're desperate, we need extra money, o i nā whato a titilo e le fisini. Au se upo whapea, o le aluatu o le ali i le fisini ngia whapea, o pai mala whai, ia o i ngā lewa ta wai, o le whaitala loto e le lema loto ti ngā. Ia, o manatu a umatu le tele o mta upu a tonu fo na ua mai a mai. Ia e tau ia e ta muli muli pe ale ai se isi le o ina. Ia o le tuila epa. O kala o pisi le weekend a toa. E o mea le taimi le nei au tele i saulunga po kalame. Ia o le toa tele le mamalo le atunu ua wala au mai. Ua wala au mai le tatou mai. Ia o le tatou waile nei pe ona whai atu wa iele si tanga ua le o toe tolu se lau ua tolu se lau ma le ono le tau o le pusa vai a toa. Ia o le wha ia tatou whamanianga masani i le tatou Redox Gold wha pele tatou Renew 28. Ia o le tele to tele mamalo le atunu ua whasoa mai tula epa. Ua malo losi ia fo le tatou Redox Gold. Wasili ya la tau lea, e lo le ingo Panadol ma painkillers. Ia e tele fo i tia fianga o to tonga e mawai. Ia na saulola ia la favorite. This is our energy drink. Ia befo na mele mawai. Pisi nga wenga, fai o le asia, fai o tapo kalami. Le se taimi ia peila tasi ale sachet lea i te tonu o whangwai. Ia nei nuinu la ia pea tau sanga atu e ein tangata wa wala au mai wa oka. Whaamon mole awane i tau winuina i le pō. Ia ingo i le tai au, don't ever drink it after 2 o'clock in the afternoon because it's too close le pō. Taimi o whainga marolonga. Ia tulanga na. Nā ua, iei fo ia tātou pokarame fau, iei fo ia whamanianga fau, ia lea pēna wala au atu fo i le malu o la u downline, o la stona i nei e toi amatai na ia tātou Zoom training, ia e send aku le link i tō a wai whatasi. Telem tā upo fia whamam lama, o i la tau fo i o wamana na o e sign up, ia le lei wala au mai, le la whaelo atu le tele o mea ia o tau. Ia wa taimi nei, o le wa free le membership. You only pay for the drinks at free le membership. So therefore, wala au mai, reach out and I will help you out. Ia o le nā tula epa, ia wa uma atu le whatatanoanga ma le tulanga o tatou vai o le asia. Ia o le nā Samoa, wala mai si tu e whaelo mai ale tā telefoni nā, whamun monik pai mo i tatou uma New Zealand Australia. O le olua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi. Ia o le nā Samoa whasota iane ia mawhanua tupai i tutono New Zealand, i so se vaenga o New Zealand, Australia, whasota iane ia mawhanua le telefoni nā pio an whaelo atu. O i mātou i nei Amerika, ma ona territory uma, whaelo mai i le 5 o no lua, tolu fitu o no lua, e sili mai moa pe se fesili i asoli, ia e na te whaamanino atu ma whaamanino atu ia tūlanga fo i oro i ai tātou. E o tātou o kampani e tonu nei Amerika i oe o lea i tausa ili e o atemi nei e le ulo mai ia se si tanga tātou nei Amerika po i se me pele ai. Ia ai mo le paenga le nā mo le tā por kalami. Ia se whanai se si me munu le tawhi saunua i ai.
Le ai tu le pa mo mai atua. Ia. Manatu sa mo le uma to ai tonu mai i le si ui o le maunanga mo lau whaafongaanga. I e te tonunga sa moa, ia o ani mata upu o mawhai o no tatu taranoina. Ia e tatu te o lalo ifi nei. Ai leo te mwhaina sa o upuna o leo tatu lunga i whaafonga uma ia le lalolangi. Manatu tatu te whaasoa manino, e whaamanino e le atua mta upu o lo ne nefu, wha ne nefu ina ele tatu o tunu. Ai mo te minei, ia mai a tupai malok tangata vai, ia ma te whaato whaasui atu. Soifua, ia mandia, toi wheloa i tu vai asfou. Ia, soifua ia. Soifua. Ia, o le nā Samoa manatu ana ua whai unga fo i leo le matautua mana unanga ia wala whita whaafonga. E ia le taritonunga. Ioe. I tau se wheatu le ea lesi ia mo tahau, asoa tahau. Ia o le sonunu. E peona whai atu. Ia, o le e tapenane matu whamoe matu i kalesi la sa. A misi la se tatu por kala niva ia so le a whailo atu. Ai, whaungale na aso. Ia si tau tapena i se upo le atua. Ia mo le aso sa. Mo le temine. Tatu whainga malo. Oka se matango fie o au tapenanga. I le seru atu. A o le tapenanga o whaasafua ina le manuia o le atu. Ia manuia tele o tō whaiva. O tai whale malo, tai whale kalesia, tai o a inga manu. E alofa tele atu. Le siu whafonga o le tai au fōu. Ia mai lau tō ona masani tui la epa whaafetai li o sua. Tātu whiloa i tai au. Pea abati e le tuara choifua maleola a mo te minei.